mutumi baby a yetu amena a agyanan a wo ko ofie hodwo so mo ko nyina kogu sa amena nim nti ado ne ye fe no manhole na septic tank no nti yakova so no no mo de body na kogu so se de be ya heat na free toilet na akokogu amena nim no heat ne be body ne ho na heat ne bonus ano na mana brentem ebi na sister Florence akire yimu no enye no ko a bofo to de enso waka enti ye no na brampa Malady tatalasta ya wie tatalasta wie it is finished ma ho no asepe agyanan no aye ne no awu wo ye dan chi no say na de yetimi de bode egu ma ho ne so na heat no abono abobode na mana brentem asemu edi pada tani sami enka wo ya be ka Malady your mind ba bi aduro no wo kan wo say obi adwuma wo eno so de ne Malady wo monya de ye wo kan wo say obi adwuma wo na me fa kwanya isu ye maame bi ese friend Francisca or Santa Maria Brukios. Okay. Yes, plantain chips are watching papa bi. Eh, come on. Kuchi. Onyami shirano. Onshirano papa. Say oh ye juma papa. On say baby o she. So be afre. Eh bona baso. Eti di say na Abraham pomo ye ne say. Adwuma na mo ye no bi di bone a. Mo di ni ma. Na yenka asem no. Because ye can me trans din am say. Rubber na ye de fra anwa no. Yes. Say anu na ma ade no on say rubber na ne na dwoa na heden yes plantain chips bit me the 6 months na nya hwe emubu ba wo chibi wo fi a na say be yam enti say ye no kura ene say de no ye nua ba ifre kan he a na brampa aden na ye ho bone sa enkola nketu anya kidney ne ye de o ma be TV so say ska kranketu anya cancer chese omo na resa na me no kwasem enti ade wo mse yenka hwenikanika dem kwasasem a yekoso FD from France nwura sa presi ho Malady ena honorable super omu nyina wa bre Catalasta ho o se ya wie it is finished see adru see the body ekogu toilet so e ma ne bre ye ko e ma hi obi be say sheet kana ama sheet kana mana bre dia Catalasta ya wie it is finished Mr. Champo neguso so mama dance mechia etiefo ni ahwefo enyina asemne krompo agiminsem ye nyina ye kwasole na areo ho nso so brade na nyankopon areo ho aden na onyankopon aye asebe wo bo ne niema body ye kan wasem awurade ama ne time a edibe so edibe breed be bibia nipa de sani ye tumri kan ya kwanhe fa hwe wo pentem sana ayese wo nkwa wo tumri ka kwa ko hie wo nso ampa se sa sika ye pe aye nam sa ekwa we se so a yesi ye mmosoi a wo mu eye so ampa se enkodan ketenkete omo de na eme mo bo wo mu etika mu a wo maame no ento ene kra de 5 cities asase na maame fu ni maye miensa na wato miensa enkore wi ade ade gri besu me che plantain chips bi wo fi a so maame ebedwo no na aye mre na ye nyina ye nwanwan enti no na me busa se na ede na woni de ade na nyame cha de ya aba ni sei me a de to be frank me suspect ni me bi a che enam ni me bi nti enti no enya de ya metawe ni mom ne ye kan se ube pesika no ubenya enkofu bi be yare yo ni mom wo de wo mom tra Ghana asen kanka santime mu di bone no wonu be wu no na wo mo e pro ne moa e dore wo mo kuma sa bonte so ase ye pese ye be cancel ansa no be wu no wo mo pro no kwa no wo mo ni enkatae sani me ya wo mo nam kwan bi so ya wo mo ye dia pesika omo sika ni nyina no omo kan hu se ni wo bia ni edini bone ni obia ni edini bone o wo mo ya de ni be chia nkwara ketekete ne de no ene kidney adults say fa eba say we say no mu ensi ukwa cancer mo ye say ayamutim nkoa ni pa ko toilet entimen so fa me na niam entira tintim yayam wo be da ne so fa na pe won asem so ko penkofo inu obi so no a na nsa na wugu so na wo de enu nti ne ye kan say bone na adults
Yenya na yentwi yenya nkopon ekwan ya ode befa so na waboye na yenye sketimi dia trewiase na nye wa ho oden na ade pesika wo yese bibi nso ni anhwe ni yi a ebe yeso no erado amfa nchen so ma medase oba ya enko my lady medase pi ena nso so abi asem we di otwa video no so nyame nhira no because enye ono anke ye hu dia eniama kwa ye nyina ya ye din a ye twen ne akwa wi ye twen akwa kosi da ben ena no me so me hu video bi a amangwa ye die a ye twitwam akakraka yi na kwabna ne di ni nyina ya hyede agu gatem na wode niama akurikuru se be ye bebre ntem na eya me busa me ho nsem bebre gata no shiti wo ene omu nani mane okra e wo gata ni mu a expert ben oba Ghana ha odo mu be ko tire ni sa my lady na minim se China fo ne abrofo na eku yen but se de adro me mahunu se yen no ya se nyankopon ho ahurade ani mu si enim nyansa che nyame ne de senti ebewu me mani gi fruit ho pa so ene me eno ankwa na mto apu 50 cedis kofi me ye bia che mi suro mi to nyina na me ka kire maame obisam sa adan enso mi ntimi nkire na mse maame de ekoyi won ti de ekeka kwa aduane de oto aduane eya se no ye nyina ye bekọ adwuma ye ntimi mfa aduane nkosi so de bia eya dan a me nso meba wo honom se me ba beto ade na ode niama peti aduane so a ye wu awo no wo tonso ntimi ntibi ni kwasi ada so bekọ asori bia wo ye dickness kwasi ada no bi kura wo na be preachie de niama ekoyi a wa wo so wa ko mam no de anye bone ana me de my lady sana me hu no me hu ne se ohun ne se eye ni business aha na dwene ya ne se me ma mpanyi bi so convince me kontomre onim se bola ne hemfinfin so o se me ba ye onim se kontomre opu no kontomre sesi ana opese oputo na ye trokato age se wo di soda eyi aya bare ato so no kontomre Ghana ha enye sa na no ne grossa wo di ade ni twisu no na no so gene ho aye twan kontomre aye se wowo wo de tapoli to so na edwane fi aye wam ni nyina ye nsa no adwuma ni bia na sane ade bia ye kan ye kasa nyankopon ka wo makoma na ne omu ye ene nkurasefo wo nuane omu die o de enye no ne de bre ye because ye ntie kurase ye se ye ni ate ene ye ne ye de ye sere empanyifo omu kan bi omu wom ye ntimi nsore mfa ba kosi obi aso omu nkan bi na ne omu ye nuaba kurase se ye ntimi ni bi omu nkan bi nkire omu na omu ntwa so nya sa afese se de ye nyina ye wu de ande sa na besi because anu ayetene ene omu nsura de omu ayo ma dwen se ye ma me ma mo wadwen akwanta mebusuafo ano pe me chia mo ye chia mo na me still me se mo de mo mmra ye hwe o manim free airtime na mo me show pa na wiase hu na omu di bone no ye nyu omu hunu se mo no mo ye adwuma no krojen gas de ebetimi aso studio eno kwasem na fly pan ketwa na manwa monchene munsuo bi enu nko a abia mo de chibia enchen eni nsuo nko a eni anwa na gas isi ane ya che se papa pampe no bia wu se no kura kan na fake bia eni ka bewu da wiase bo papa ko mo tu ka akodi ba ya because Ghana for bi ye no ama yese enkate ba akoko se enkate beduasa anti ya bie pona to ama omo challenge no maturo momla mo fire abram pa enko enu malady me da sipi nyame nhira malady hwe ye besere on sa brochire ye nko ho de nanso aduane bi wo ho a wo mo di wo ho no mo de no nko ana ye de no nko o malady se nuru kra no mo akire mo ame hu se wo mo no papa ejifi no ko mo mre ye no bi na se ye ntimi medi ne ma enye ye sire body na mo de akogu toilet so na no abrofo na se mo fa ko si ye jadi ye nko di biem etu omo no de na ye papa o mo ye no ho no se fruit grass ni se ko gotem e ma na bre and the omo boa bebre social media and the one omo boa ebi wo ha omo boa and the omo she oh I'm just about 7 minutes oba na otwitwa bewe ya me I was so slow bebre and ebi wo ha omo boa ai na ka ho oh muze champo omo boa broni na e wo tie no kure na dia before ye enye hu ncha brofo
And my lady, see how you come to jump with it. I brought for Mr. Plantain, Jarry, no fair. I use hearing chibi my way. My lady's only a bayano. Now see about I said they are papa. No, my lady won't better one. And I need all your boo. I'm actually No, quite a fast, better papa, no more. Yes, it is. And in Quincy Chilling and Quincy, they say, come here, dear baby, woman. My lady, Doctor, tell Doctor, the edge in Quincy. My lady, Doctor, all from hay was so compared by your receiving name and contumely. Now, big office on one who say yes. Said the Bussy winner no near my and Quincy Chilling and Quincy Chilling was so divvy and home was an air condition more a bon dean or the two. Wait, young Aramba, my lady, I say, ain't get a piano, me, and this is a semi year lengthy. I think I'm a bricky because she gay. Aye. It's me, who say, why a papa, Conaba, store, on him, Gina, and you feared ye. Aye, Nessa pass, say. Maybe who's it? My lady, you did nika sem. You. Obi wo hot nchen ya obeka say ye say obi adwuma o wone video ye nya brochiro kra ye say wo ei eno na misuro no eti wo kan on say adwuma ni o man nim ti mo keka san so a ei na wo say obi adwuma ene ya robbery ya nkwai na say ye ti malady hwe nika ye ka ho asem yi malady hwe kwan ye niam bi koso nika ontosi apro makoni je na apro na hwe afidi a malady ade ni free mu ba na hwe ade bi ono so miagu eye ntosi awo ya malady di ade na nipa eje edinipa nyina bewu ama wo nkwan aka asase so a sebe woni ho na be di agro malady eti yesre busuan na ho roba pa ntosi gum no granta wa twigina ho de guardian na wo de be nikanika na wo nikanika na ho ano na ewie no ye nipa kro video no o de phone call from pa ateche hotan malady nipa hu na mane o ne ye kama FDA phone sorry medical kase abai bi baya no ontena edam na di ni mampani osi abonten no abehwe ne ye ekoso mo ye mpanifo mo na mo da ya no mo si fom mehwe mo nwura sa ba bi ye keken se malady wo mawura no mo hu se we ho a enye no ase atum ye tutu ne mana kwato agu nanso ya ye hwe ha si ye beka obi adwuma ne ye se ni nti no malady sa so ebeboa sa ne me ekoso ebeboa enti eye mayor oni de action mind de otimi ye ne doso wontin si fom we yankoyi frɛ FDA fo onu ansi fom no fa ne task force ni nachi wonwura baby se ni wonwuru ne ma ekoso se die ne ya giri wo wiase ye kunkum ye ho ne ye ne hwan na transase so onku anai wudi sika ni bre yam ne ma nyama nkrofo odi eti ye nyina be yare agudam aduane ye ntimi ni biem eti wo yesi ho ahwan na be ba beto ye nyina ya yale ye ntimi ni biem eti wo yesi ho ahwan na be beto malady ya kan kra kire nipa bi sa no ne betre wiase a atemu a ebeba o muso no o mefa ne sa agro malady medical ka say da bia de hiam ne se yekoi eduru kwase da sa nipa sebe omudi nkwase asem we no ubekoma bi ye me company fo so ye bema so we elder tese mpanifo a ye bo omudi wa asafo mu a ye ntimi nyi omu ma na me na abrampa omunsura na da bi malady eno anya bone se malady abrantie bi malady okse no wadum osi won kwa so na obia so won tenase osi adum ba bi omudi omuni amasisi ton ana papa bi a ono no store no se o minyim tese wadwodwo omayi omu afiri ho etu oba asoro wo breman ha sa na meka no so oba e no obisa se na papa oba asoro a anom se ai no sai elder kro no se aso maja mi nkobiem ko papa na brabo no ono elder no subaya ho de na di e wa bonte a obedura so de mo a na o se yesu ba ono na ekro no eti o se aso nkro wo nkobiem eti ye besre se sabire o de ye nkeka ye honwe eti ye wu a wonko ano wo be ye den wasase so ye se menka o se obi adwuma malady anu de me se nyame de odom na domo ana bia be so ye se ye beka enne kosi china da bia bi beba bia malady ye beka ho asem enkopim so meja agimi no yan to sebi omunya agimi no ente sa de wo mu bia no ye beka me wiase nyina te ye nyina ganafo enya hoho ye ntan ye ho so ne ye ku ye ho malady ekum kwada me de nkwa ne de
akra woni mu hwe na say ye wodan mu said wo mu sidi nkra wo manya kidin de wo mu wura office nyagro na nkra pepe sa body a obawi tesi ye obedman one to so obesi asu e wo ka anim no said ye wo wi no kwan said ye be keka usim agire e wo ko fa to odum na ade be yie o said ade na ade be yie afiri usini mo so onyina o na hyem te se wo num su anyi wo de ketrema ye anyi ade ade ha enemu de Robert malady ka se ye heda mfa na wana anye afi ebe se gina ho omzo mbekuye omankuye obia malady obia ntimi kum obia de wo ye no edu ye be kan ma wiase nyina hu na de anya no malady pani bi wo honom ade a wo ye nya wo be kan TV so a wo se wo bo na chi ba wo ye de ye na wo be kan TV so a na oto no osresere enti wo a wo di nkwase asem malady ande anu ba bi o mpesom di ko bi o mo fanko ye be kan ho asem na abrampa malady si bebre na etie fontie me amagani vivia me meti hei mani nyemre kura obi onim bia mani eden papa pa achim odan o town omuko ko busa mronto e na me maame wo ye nso me nsia me kwame ne oba contingent a me no makro ansa na bedu be bi odru na obi am yetumi di pride kra be wura manu se betumi se me ne di ganga ase a o wa achim odan o ten na wa wiewiem sam wakuni adu enye de ansa command phone no eti se physical ne den kasa no me mani den pa me surade ade ba ko wo mu no se mu sa ade we me the results be ba obi abedwane me kwama face naturally no sa na wrade bo me osofo bia onim mi bi on me anante bia se a oni didi okura me makoma oni ni di okura me makoma na eni adin ni mu ena wrade afre me no kwasem ena wode wasama ma hoden ena me di ye wrade adwuma eti sa de efre na hu de me ebi ni mu mi nye hu fo bi sura de one na mi buni pa ena me da fom because me hu na brabo pen mi nyini bia but me hu mani so pen eti me ntoto ni passe mi sura de na mom se me ni obi ya de na me esese asumdwe ba na wo ka se wo ye sorry a enka hwe ense bibia for peace to prevail wo se me pa wo chewo na sumdwe na mra ne basa akra e ma wo nipa no ye hu se you are mature sir wanyini eti mu amu ne nam social media ho no na mo me nye hu for one but asumdwe nti enema ni bi wo ho a wo se me pa chewo enti wa ho fe so enya wo hwe me pa chewo mu bia wade agu wanuka so obeka na sa ware for kra to de bia wasem o de pa wo wo ka se me pa chewo na wo partner no betumi akotran se hu se onu mum na na odi for but na sumdwe aye den aba na ran pam se story we ma catch up se me baby na tachimai one ne nyonkwa ba mu wa me se champion mo fefe bobra o na boy na timi asifie no ne abai waitim o se dru kwasi ada na wakoje osofo bi nyama besi ayi waka che no ama ne won ya se wonyai o se wonyai na sofo ne yiri hu a enya sem papa e na one boy na kasa wasem nye de no se pachew o so mpa ne chew da eno de abufo tu frifie o woni abamu wa na ntia matimi asifie o eno di na afofo achi recently me call techima no say where you traffic light me book up obi tete me car na chief na me park na boy na o boy na me say hey na me ba no we osem mommy hwe wo yi ne phone ya twitwa kola ne nan mienu asisi fom nyina eno bi uncompleted building bi techima enkura ne bi ase en wotim na me say na de na ye no si boma me de minim seja oso mpacho de abufodi na afofo a okoye me wo ha no frem se me mra na ba bi wo wonye kora me koye a oni o oba na ti oyo no tekete so no opra opra ne ho wanse ya twit ne nan no de sisi fam no ne dan tabo ne mienu nyina ya twitwa obede wanante en mo ti dem me pa wo chew kwa ka oni wukuti boy na wale ne oba wo mienu atifie mu it is obi ka say or you sorry will be ho and no just say or you weak that be or you wise now it show the person maturity as well it me am a Genevieve me nyehu kura no kwaso an man kasa edin ai
case number 1 na sala na bema odi sala away Safo ansa Dennis no free bae boshai wan wo bo ne kwadu Ade Sandra ono so wo he asokore na Benyam wa Amos asebu Cape Coast ko araba odan ko o sa ba na ba eja etesai boko mami wo ba show isu aye wo Bible Quran e bi focus ya kasa precaution apuni bodu apede me pe Bible wo kon ya sole na me ko SD besisi e de me nko wajai ebi se case ni si ntimo fie yonkodo bi akoye yo ele asole ba yo yan tie we de na de wonam wada woruma ka chiri je de na ma wie ni se eye 2014 nim ana ababa wa ye fe no Ade Sandra no ko school Adventist odinyi nsen ba se me na hia ena penti onima fafuru na ada wo de ono na nkoda obi tutu ba bia between the nyin sabre na me na da ntimi gitum e ma ne wofa ene ne maame e de betu abusuane no mo de akora ne maame e se me ne ntina satam na woni ntam atwe anya sen mfa nse 5 months e no ba so onyem ana obai so onyem satam na nyin sen wo ho ana no wawo na e wo ho okay ana obai me gitum timene ne tena ya ana medine ko krobia ye frɛ ni senchi krobia ye frɛ ni senchi na medine ko hospital Eastern region efijase hwa timedine ko na menua bi ye nurse ni wo ho ana medine ko chia ne sɛ meyiri ni o enti mo ho ana saata na me so afina me su adwuma me sintimi ko takwa mo ho na menua ne frɛ me sa akwadwo wa so dem nyina frɛ owu so ansa na ede na oba adene ba sɛ wo yire no edi na wom ne ben Amos ne number no so nye o number ana mebusa wo ba ne maame o ka kire me sɛ onye mu no na wote ne wo fanche ne ko school nti wode ne wo fadi na yeye ana metwa akire nti 2014 no wo ye no be ma fufuru din mene ne te hwa 2016 ana ye wo second born 2019 ye wo third born na no na so nye ne ho ade menye ne ho ade na wo nua ba obi ya ne sɛ be wo de aya mudi nsem hunu papa ana ne wo fa da bia wo frɛ me ya no obo me kwadu sɛ me na mama akora na nko school nti me ne ho ade obi ba wo secondary school ne nanyam nti 2022 na me kwa ya ye nua na me sa ko buntefu na me ya amanfo adwuma wo ye da adwuma mesin nti mo ho na ababa obi e ka kire me sɛ wo hu ade wo me ho na me ho ye no mobonko nka ono no e konfo na we mala no e madamfo nti ma me suro yi ana ka so de me mpɛ kwense mfamre no 50 pesos ana me diska no koma ana ka kire me sɛ anka mini na wotwe mienu nka mebu nti o kan ne hu bɔ me ana me firi bontinfo obesen kwa so no se die nti na wo bewu no wona wo se eno aso o kan se mewu wonye obi ahye menye obi ahye abrante a wo ye mesin yetimi fro ka sanse mu no e kire na no abo huma wagya adwuma ne mo hawo nti me ko ofie no ana me frɛ sofo bi wo manso keni agu ka kire no ana o ye so ye program nti oba frɛ mi nti oba ne te ye no me yire sɛ wa o te ye no me wo ho ana oba ye se wakɔ baabi na baabi a wɔkɔ ye ne sɛ me mekɔ de a enipa ne sɛ ebire bi atwam me ne ababa wa bi ehyehyɛ sɛ me wal me na twemprama anwa nti ababa wa na de makogya baabi ɛho nsensɛm bebrebe obeya na wo miensen obeya me na wo miensen ɛho nsensɛm bebrebe nti ɔkan no na ehu abɔ me na me pɛsɛ me kɔ na ɔde to me maame anim ɛso akɔsɔfo bi wɔ na maame yɛ sɛ me nkɔ me kɔ na yɛ malam bi wɔ na ɛkɔtena me bo antrɛ me yɛkɔtena bosum bi anim ɛkasa kasa ya akeka sɛ me nka de me pɛ ana o me yɛ akwankyerɛ nkra oba na diska ne baaye ana me so la homa kyekɔ yɛ awu de wo ayɛ nyina zie fo ntu anse me kɔ ya akwankyerɛ no 1 week pepepe na oba ne fa akra pani no yɛde ne tu kwan wa ankra me no gya nketo na ofie nti ɔkɔɛ na onua pani bɛfa ankra no ana me fɛ no fon sɛ onua kɔ wa ankra me no ɔkɔ hen de ɔkan sɛ ɔsɛ ɔkɔ central region ana me frɛ sɛ wa na mu ɛsɛ na hemfa na ɔkɔ ankra mo sɛ me wɔtafo ana me sɛ wo si sa sɛ wo house wo ha na sɛ di asɛ na mo ka kyerɛ me ɛna me ne no me yɛ ntɔkɔ wo phone so nti me record no me phone so sisi yɛ ɔkɔbae no nkasa me ho to ɔbɛ na me kɔfa ne phone ana me yi ne lock
me fa phone no me fa ne phone no ye na fe na mahunu number kro na medical true caller me hunu number bi wo me phone so number na waka se ne wo maternity book no waka se ne wo fa no me hunu number no ene ne messages bebrebe ne akra ne pictures ana me bowura sa account nim timbowura na audio bebrebe wom any pictures bebrebe nti me hwehwe messages ne mahu se ben amoe mo so no ma me ka che me se ne wo fa no enye no kre akra ne papa ono ho no ko Cape Coast no first one rest akra ne papa first one no first akra 2014 no o ka ma sema na se sa akra ne papa ne sa brantie no enti mimi hu ye no esa ansoro ma me afiri mu ntimi ba no odi nyi sa betra wo so ama wo wahye no me Fred odi o ma me ade no anam de to nanim se asemi se be manche mu se bia ne ba na de akra na komo obi no ansa me yeso mra fi ni nkomo enti mi wofa ana kirechire mu kire ma me no me wofa ye nsa ya ma ye misina de ndesa kan me ne abusua na tena se ka kire o mu se asemi se ni se enti ni kwan se kan fiti preko pefrem se o mumra ni nkomo enti on ba ye tena se na oba ne gitum esa akra na nyame ba enti odena komo papa ana me ye se de mate e se ma ye ho ade wi enti mi de minya o enti sa de abema ne mfa 30,000 emefa akra no ne so nya dena kwa komana wi enti de on fa me pata me na de ye ntena se na me hwe nketo na aka no ana ne maamne ne wo fa na ebe nanka ode ne kwa na wasan wale na aka me asa na ma ye no ho ade wi enti pani na nya me ba nketo na mienu wo ho na no ade na guarantee na wo pa chese mienu no guarantee be na wo se no so ye wo ma ene ejiga na kwa die ne so ba tumi ye widi sem say dia e die na guarantee se sa tu ni so ye wo ma eti se ode we be kona be wale ne dia piska na mienu no aka ne yom die ni why bra eno na be boa nenge sa wo ha na dako ono obi asan ba se no so ye ne ma no wa ye nkwase adwuma tena ono sere na wa pantan se da fie abusia ne gitum we no mo frɛ abrante nde to nanim ana on so ka de wo so ka timi de mene ne kasa bia na me record no wo kan ni nyina kirechiri omo nkomo bi ne gusu yi pa cha na omo nkomo na na wo sapa me twen ye no ha ye bra na on person mo san akura ne din wa change akura ne din no na on person mo san ne din de be ma ne din ye e mo so din ye je de manase me to ne safo agin be mpa manase tuna mo san de be ma ne din na aye abekwan me da so na oba ne te wana minim ho hwe hey home why bra home industry na mi gender idie yen kaya sem no kase so for my da say ebusuafo na wi so ye de nchiasronko free sharp herbs ma obi biara wo hwe ne mo amutie already osu nyina no mi say sharp herbs de e ya pomden hu komo ene ne obebo mesrew wo sompa komo iso no meso ma nya fidie emfiri ha sei Brian no ba be din komo simadu pe ne asore so na de aka nyina so for my de aka ato aso de ama ewia iso ye kai wo say we immune system no na ho oden ekisen ne bobre ekisen immune system wo nipadua mu nipadua na srafo no de omoboa ma wo nipadua no watimi ako edi nyare so nkunim no de eboa wo nipadua nim se de be ya yare nya ni ka wo nipadua nim no wo de ne bobre ekisen na ho oden na tekofom ana aye week ana da ya wo ne nan se ya enu nti ya de bia be nipadua nim anu wanya ni ka wanya bia ya ehoye ku ana se ehoye ma no enu nti no agye dabre wo ho na chese wo sesa ya de nka ye e de abeka ho ana ene na awie me kanfo imbustable mixture police ni na duro no eno na mede ema wo awie ise bubo bi nunum bi na emoa wo na nkwamo na ho ode no ensangira na na mo so biem medofo a wutie mi se imbustable mixture no nyankopon ye wadom na wotobi na wono mo a eniema pa eba ba ya ma wo titiri pa ne se e support immune system no meka immune system a eno na nyankopon nyansan ne nipa yo mu waye de adua nipadua nim se asrafo a omobo ye ho ban afri nyarewa ho eno nti nipa bia sa wo be
yare ntentem so ana wo nyare no ejina immune system no ne strength ana se ne bobre se de na ho odin si gina fa ekoba ne se wo de na ho odin wo fom a wo bo se kakra bia na wonya cold kakra bia na wuti pa na kata na ohunu mu nyina sisi ade ti ukura bo se wo be treat ya na nkoda ni nyina ebo okokose immune system no na ho odin ekofom ana se nkwamo ano ni padua no asrafo no na ho odin ekofom eba ne sa de a waduro ye ba kope eye Dr. Steven Yako Sharp police ni no na eduro a waye edi abedwaman so na eduro ya boa ye free tete na eguso eboa ye na covid time ye twene no nti no covid no ebiantimi amen ya boboa no eno ne ye kanfo de ama wo se tutumirika ne wura herbal shop license chemical shop bia na bomodin ne kope imbustable mr ibitonom na nyame ya wadom na won saka bia wo bo se ka poketu abi hye so eno na wo de be no mama me bo modin anopa wa sori a woni di ye no hwe ka poketu anu mienu na fa mame simedua sachi ana 30 minutes time achi no afi no wadidi awia wadidi awie no be sanso anum tu enwumra wo koda no no sanso anum tu medofo uguso a wonum imbustable mr cap na hye so no tutu de bia no de be ya ma won se ebebo ama immune system na ye strong biem wa wo de da form ada na entumi nya adwuma bia wo nipadua ni mu wa immune system no aye weak pa na malaria kra ba wo nipadua mu a utreat a enko anase ekwa ebe abosume miensa bosume ba akwa chi na asaba no wo no ebeboa ama wo immune system na sa ye strong biem na yade bia watimi akon edisunkunim ya meta aka asem bi se yare bia wa asase so no se wanhwe ne yie na nya kwan wura nipadua ni mu na se nkwammoa no natural self defense ye immune system no wodi no na ho odin wo fom a ene na medofo wa bokwan ato ho de amanyare wa wo nipadua ni mu se nya kwan wura mu pe o ma yesa honhombone a obewura nipadua mu se tukọ na so oba na nipadua ni mu ye empty a osesa ahodo no ode aba enu nti sa na yare atie yare ba nipadua mu na se immune system ni ye weaker onya dabre e wo nipadua ni mu na se oje tena bia wo nipadua ni mu no osesa ahodo bebre enu nti no nipa ba ko be ko hospital doctor be diagnose no ne yare be buru 5 ne yare be buru 6 oba no num no bebre be wi akire no na niema bebre wo nipadua ni mu kura adamage no ne cells bia damage ne nerves bia damage na kofa half ebo se ne nsane ne nan na ye titiriti o cholesterol ne kosoro pa sugar na enye normal na ni nyina imbustable mr police ni na dro no eno na ebebo numbers ni na gu screen so no frɛ wa wuti already so tro ni se sia ya ye ready won sem bi se nyina ye be ya no di amount eye 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388-149 numbers yi ofra ni a yebeje oso ba bia wo bia so imboost no enye na wo ho me no ka say obi si mi moja ntumi ndia frusani ye kra moja na klot enu ntie ntumi ndia frusani ye ama sese mensa na emu ayedududu mensa no nyina ye titiriti me ntumi ma mensa so mensa mo ayedududu a ye kanfo imboostable mixture ena dia ma wo imboost no medical ka cho dada se ekra hoodin bia anasa phytochemical compound bia ehiama nipadua no na no ne di ye tannis na tannis no na dia eye ne se moja akloti wo nipadua mu no eno na sane no ama moja na timi adi afurusane yi eboa blood circulation pa na sa tannis yi ebi wo imboostable mixture mu ebi wo nua bia ye dia ye imboostable mixture eno ti se wonu maduro na eboa ma moja adi afurusane yi no na sa tannis kro ya so seti barriers anase eye bibi ti se osi akwan wo nipadua ni mu a bacteria virus infections enya kwan penetrate many pedianim enkofa ohaw enfamre wo medofo imboostable mixture me ne wo ka ho asemu ya to apeti Ghana hafa na ba bia nennom so enya ya metaka me si imboost nko ne abibiduru a wonum nwie enkofa gam anasa toffee enfanto wonum eduro na nkasa ti wonum kama wo bia duro no so a wo hu ne se eye hahaba kroje yemfa mfrafra mu bia mfra mu wo sheki ni wi a
ehuro bi na wani no eno ne saponis na ya meka ho asem kire no na sa saponis we no eno na ebe hwe a control sugar level di ama wo ebe yi fat excess fat every nipadua nim e control cholesterol ni nyina e di ama wo na wo nipadua no etumi enya apomde mapa umpe we na opade e ma akra de yanum imbusta yemfa so ne dɔɔso mensisa embe yie mensisa scratches esi so mi ameka amansem obi mensis ebeba 2 days 3 days koko na etwa ebe 2 weeks time na kakra saba eba ne sa na chese omensis no scratches esi so mepa chaw hwehwe imboost herbal mixture police ni no edro ni bi eno na ebe boa ma mensis no abayiye kama na wankasa woni padua no SCP esita ebi na wo yoba na pesa otete wa wontem ekwan afa so ya na se wo kɔ ya eye ma wo no amoa eno nti nei ama wo haw ede aba woni padua ni mu a omensis ne maye awo ho asem krasa ye den ede ama wa ni nyina onum imboost na ebeboa per our customers review amu yehu say imboost herbal mixture de emanum bia emfaso no bonuses no eye bebre be ma wutie mi say na me be ma me so me mfaso ye de boost immune system stress eboa bo ho be free na mu yare ho no na wo natural strength be ma nyankopon de ma wo mpem no siesie no ede ama wa chese wonum imboost herbal mixture na msa aphrodisia bia nimti wo bo adwuma naturality se be ma a wo ha bia eni akire sɔre nkotesu nkonya akoma yade bia merafo a wutie me no madura no madupa no madura ebesa wo yade no madura ahoto ebeba nipadua nim enye adura ebekɔ akɔsesa wo haw ede aba wo nipadua nim edu papa no eno ni police ni naduro imboost herbal mixture ya to apetiga na hafa na babia o pedudu atu na wa akra ne mpatamu a Okanshi drug lane herbal shops akese ne nketoa pharmacy atwa ho ahia nyina imboost nya na wo mu Kasua tribe of Judah Achimota health alert shop afenso so bekumasi a PFA wotafo Micro Junction ho Arms Herbal wo Junction ene wo mo maka hab memu nyina wo imboost herbal mixture ni bi yedru brekuma ye papa Clement Herbal na se Dr Clement or honom Cap Herbal wo Sunyane Cape Coast Takra the northern region baby ya to apete bra na ni emedi djuma imboost pharmacy wo kumase kode ofenso kwan so abrofudro ni bibidro papa bia ne bo form ho na wo benya no numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 yada masesemo ni etra yanyankopon enhiramo so yo mate mike ya mike Abrampa TV ni dumo hey China konwa ne bra nimu okay away Kevin video kakrebi emfa nwie kesi mojo mon frɛ so for my abije mon frɛ pa ka woso nyina so ne ye ne be di nkomo nsi video ni ready na bi ka chem se me kwa obetimi atene ama bia bibi no ya obetimi adane mimu ma se na mijaye to wo cheya wo mada se ya kasa nyina no wo mai last one we ni bibi se no de call den se rewa se de call ye afi me twe na no wo mada nti obe ma ebusuafo em se ye bayi e de asem bedaye ye nua keto akoso tiwa na se de ye frase no ye pese ewie se ye bayi de ono na asem nyina wo kan se oye hospital report bia wonyare but ni padua mu no so no ahunu se ede yam nkoyi yankwa wo man so ne no di for pa nkotwetwe nkomo 1 pa hello sister now what is say ye wa dum nyame gutse ye bayi case MC ne wadi nkomo na ye pese nka wo behwe no mayen spiritual no yo mate ye pese MC ya di kan wadi ka agini din ene ade agi papa ne so din enti we ye se wo be ba behwe no na spiritual no bibia aye kama ti ye pese wo ti ha wo ma ne ti asese da ben na wo ba na abehwe na maye kama sene senka edespiada o shia mi na me hwe no mamti wa ate an ho beton ne ho beton wo Pacho na ho beton spiritual no
spiritual number 24 enra papa ne insist say ka wono apese okohwe no ne yesi dabi ye be ma wu mumu abehwe na maye dabi on be dabi ntina yo yate ye hwe a ye repium bia on fa yo ate yo pa ne da ase yo me da ase sir yo ebusuafo ye bai e de asem be dai na tiwa asem no di wadi kan de akoba bi sen mami mpache e mo ba bi clothing mami mpache mdamasinya minshila mo e ba ye 2015 2015 ansa 2025 ansa ni ebedi ayi mami mabele enye sei na metie what they call radio station they call radio station bebiri omo frɛ papa na omo frɛ na wo ma enti papa ba akọ ameme na nam 11 years me wo wadanfo no ye be me fa obi a wo ya abonten su nya na me de mo obeboa wa na me sa ti mi hia wa e ma me ho aye fe wo na me no wo fa adam se be me nya asem a obeka bia nti ni papa na 11 years ni hia na wo baabi nti ebe na che sa papa na ye adwuma wo sa radio station nti na fi say yeah nti on na di mi chini na odi ma chini wono ko yusu crotch nti dropping ye tuya meka ni nyina nye kaketwa ti afa de ye koye no na presenter na ko gina papa ne sofu na chi usima menye sofu ne so obeye poultry farm mama na ma no obeye project ama no eti wono a ode wo nam no afa de akoyi wa ma ko gina sofu ne nti ase me nko no mu group a sofu asem obeka no me pentro mi tiri mo so ade mu two things do ya bonni we ne nkora bre wi ade da be se odi kro no to me so a obeka ma asem odin be me ye good enti kura na me wi ne kemewu ti machina wo de kwa no me afi na sa papa na edi mi ko me nka be e kwa ahemfie ye ko bu se na om so om de be ko be bi na msi se sika ne minya fe sa papa na ya ni pa uni mu dade wo ye de ye ni sei be ko osan kwa samson na ti nyo na wo di ni chini ne asa betena ha no wadano ho sa sofo me mfa ne nko court afi na asem na aboro me so me ka kire obi am so omusuro se wo yesu nsuma into be kumti machina minya ho mu aye bi antimi ti wo di na msi emire bi kra mba na me de ne ba am ho so wa me nti mesa de no aba hanom na se de mba am ye nyame be nam so ene se me dam ase me ba ya nyame nam so wa de me video ena kronse na still me ho ntomi mesu sa me to de bi am ka me to France an nkofo nimi abrochirefo efre me ba kra course am receive ni fi omo de enu de wo pa wa ho to eti ja o ma se ma o mo wai so enu de mu benya bia de mu benya bia no mo mfa na bia ama ni se su na se ke yasie mi a sabi obi na ya sabi obi na ya twa nti se mo huma ni ngua se enya yare so o me ho se yare ya da bi wo ma se pa ya ha ebetimi akọ na nipa hwe ase so nkyere na wieye ene na meda fo na mo sere me na nyame nti metima ayede nti eye saa na abrabo ne tie nsɔhwe na me make de so na abonti da bi ti asem mami ti wa ti asem ya me abusuafo nkoma me ni wudi etie osofo Antonia Henkan wan repu wonye akola keto be ka se man no bi ene wakofawo ene wakoda eye two adults empanifo mienu ena wo no wogi tu hu no ne wo dai menyi hwe wo ko ye ne so wan kyekyere se me ko ye no me man kwasam ne kodo se me mre ni but ena me say ena wo ne wo dai se wan kyekyere ka wetimi atiati enye baako mamti wa eye mpirenu ena wo ne wo dai de obi be kan se so ye osofo e ono anabrabo so ye sofo na wamu na sofo die na so obetwempena enu nti no want to be for so bebre e na wasem nkomo na wudi no eye hunhu mu asem ye yati obi enu a wahu enti solution ene ye pe enu papa no bai obaye no ye kan asem wuti mu bi se ne kosi pesa wa kan ati for net mpa cha ni die mu ubusa no na onyi ntu ena e kire die wo ye ya na wagitum no se asa wo kai se wo ne mada no de won hyeda nkan nti no wo ye no na afi de ye ya na osi o se wo hwe me na ubusam de magina me ka kire nse ma yaresa ne nyam ti do be na ne kan na osi o ka kire nse sai na e wo se wo de ma me na wo de me be hospital na wo se wo ma me 50 million na se de bi hospital na de me ko ni treatment ne nso to come and ko see for a 40,000 timpa che ni de ma na wo se wo de be ma na mo de bi ahwe me ya na wo ka se
baby a wote and you can into conclusion say on ha dan ma and they say wadwuma so aye basa now sikani binka na fa ko padwuma and ye beka agreement say obema 40,400 million mami tiwa papa isanye se wo sofo and no ordinary person bi anane ne koda na sansem we atoa wo to me kwaje ni 400 million da because wo hurepu won fa so mu ye mpanifo mienu na makoda ena wo se wo yale enti de asie no fa suade na wo de pa mra ma hyewo huhum na hospital no me kra me yese me do be ko bat me mpo how bi agi usika na wa pa ye de wa ma pa na on show spiritual na physical and hospital kra kwa wo pe so okosa wo yade no na wo de ko ofra no pay say was send this can IBJ said there be on farmer will be mra etiam say nipa na ba IBE or this can ba also on farmer o medru to the man and then kopem ever ni se fiada why etina de wo ho ano no timpese wo da ase na nti medam asnya me nhyilam se me de call baby a wo mo antimi anye ne ha no nyame na mo so na mo timi aye fi se de na mesi hu no se kinye se mo nyame ayi ti mu kura ka muntimi se de na mi hu de call baby a ne nyizi de we osi taake wo mo no fa me nko abe de we asem obeka no metwa asem krokro ni masem kro be no ma gie dia ma me ma ye na ye si obi fresh sebe uku oba papa sebe wo adwen mu hawo na wo ho ana abaye no kore sa so fo na e kan sem bebre sa enya no kore me boss nkofo am from so mo me na mo no ma adum kora madam ne ye adwuma mo frefre me sa de na atomi amaye bas ensem obeka so fo no minim de we ositi sebe nya so ose mintimi nya meka ono na adwene nye che me o ka fo kira meka bi a kire no me ye normal o abe ono me hu ni se na adwene nye de ka me kire wo me ye normal person fredu me madam skani o skase na yi bisa no se si ona afre me na me som no wa aduma me kwa na de na ujai mam tiwa ka odi ayi krono to me su bebrebe mkotwitwi ne fie bi so obi a minima de ye me frata so maso fu nyu ya maso o top roto a che me e wo adweso bo ankara ti me nipa me perform bo top roto a che me o de krono to me so mato atala she me ba kra ne she kwa aduma o se me wi ata ma sa de a sha akora ade akosto mama ne bebrebe minim de so me bebrebe ono sofo ne sere me se me niama do so na sa de niama ne so ono na e ka so so tin sam opeso kra oni me hina obebusa me ba be papa be no onimu no o kan sem bebre me kra mi suro no o kan sem ahwa abagie ente e mo ase nyame ama mo kra matimi no mi hu se ni o se nika ye mfa me ne me nyina amara busa me kwa mba ne se emeye eyetiwa wa ho to na me de hia me se wo be san ba bie mu no wa ye fefefe na minum se pa ba ba wie sa adwuma no me ze champo an kabie tena se tiwa tena ho a asam de ba twa so tiwa se hu hia bibia o wa ho to yi wa dwen free bibia sa wo de wa ho to na wo pe na wo ba no de wo ha wo yi wa dwen free ni so na pre won kwa na wo wu a won ni wachi yo so mama me dance so mama enura ye hia ye ese miracle se no yankopon si sane ye ema wo trase odwafo nyina trase asem ni si koye no na je so tuso yankopon ensa wo ntini mpesa me ka kire sister ne se ne ababia eye nsohwe won fa ne se eye nsohwe ena ne ba no ya wogege won fa ne se wawu no wani kwa ketwa no no wani nko eketwa no so enye manyina na obe wo mo ya sebesebi o wo mo ebe abe hwewo wo dwe se bia wo ye obe hwe forget about it wonyakopon na ehwe nipa ena so no adwendwen no ya wo dwe no to ka won tira so ya le mi se champion o hu na mani wo ni widi ene no wo ba ha se nyakopon ahwe ene be se me kan se sika no so ma me de be ma wo ene na se wo hwe ni ye na wonya eso mfaso na wonya adwuma to so ye na jai kasa ento so se ti wa nko ba bia bi na wo de ye nhwe pa nhwe wo de no na proper hospital so ko mo bia me dada ma yo na sika we ni sa maame sika we se ya papa ni ama 400 million enye joku wotimi san ko no mu cause won repu enu a ho na kama no esi ye ntimi sewo a wate right ade no ade ya ma no eso ti ya danasi na ko anu to mo bia be boko yo
abram pa be ka akra amti wa so le betra Malady me da se pi nyame nhira enura se de ensem ni si kofae no nyame no meni na edin se de nyame nam so eye ma afoforo da bia no adwen kro ebai na me de me nua na mi ntwa no se ketwa no we jene ning na no de ono na ne wo ajuju Malady me de meka che me nua ti wan se nyese bia ne ho akam nti e ba grono no debi se de o kasa bebre no ontwa so be sene se ifi na ekro no onyai enya asem bia na obi eka o ka bie enka bibia enkyere bibia mu biem o de be kasa bebre ne nka fa ye mpaibo mesere wa ya we sa so le kranko bi fa ye mpaibo mesere wo ana etoso biem adwendwene ne doso adwen Malady hwe yade ndi o yare ohu na obehu so yare nanso sedi wo si dwene no Malady no kra be ma obe contem meka no kra kire wo ana etoso biem dem di wie se wo papa hye san Nkomo etu wo so ana abamu a maame emfanye jokes o bucket oba be mai kwase ade a wo ye Malady sure na wo ye sata no oma okowi ape wo ne assembly man bi ekowi a kube e wo sa kurom ho ya wo no je hwane assembly man de oda so de ti kurom no odi na assembly man sa case ni betwa wa ha na kwala bi no ne ba be ma no mutime te ba ko te gate na no so mo te oba bi oba na na assembly woman sa one ni wiewia nkrofo ne ma o ma ne ko wiewia nkrofo ne ma na ja abeton wa bra wonya ti wa oba na wonya sika bi amfrim na enke bi kura o de aye ne ho yie ana ade ne nam ana wo pempaibo ana wo papa ka kire wa wanu mu wo papa ka kire wo se wanhwe ya wo bayi hu benya yade ohun de asi ti e besrew de asi na si awie susu kasa na de nyame nam di for pa so behwe honhom na honam ani ba bia wo gidi se wo kɔ betimi ahwe wo yie no na de kɔ no ma hwe na de aso dua ba wate nyame nka ho na me hu no no Malady aha me bi se de ye hu ne so ame nei otise no ya na nsem ha ti mesese susu kasa na se de Malady kan ye papa no so de ani die ni obuo de ma na kunya kese no ye so ye be danase e wo sa akwan so obi wo ha wo frɛ na wo ma this wo hunu se ba bia duro no aduru bunum a wo ye ho hwie nye ansa na oba satam so na nsem ne kɔ ba odi odi ani die ni obu aba ba bia wo bia no ye kyea wo ne na panifo aba efia se nyame nhyira wo so de ose ayoyo Malady me da asepi yo titi wa Friday bra wo na be share odi for pa wo be ba no odi scan so abeto ano abeje wa de ko why ti me ja kwan ti de be si bia bibia nso ni afre producer but oyenye birthday si why Kelvin we Mr. PG Miss SHS JHS mi teacher ni ono che ma Greek teacher wanyini panso no fe Mr. PG enrane na would belated birthday say now we do our day Genevieve we wish you happy belated birthday oni abusuani nyina erade nhyira e baraka mawie fatoso baraka da musaha erade nhyira salamu alaikum wensu e Abigail ata abrade senior na wodi na wodai erade enhyira na busuafo na wish no happy birthday natani kakrani ti ono so wish no happy birthday o mabusua na wish o me na wo mudi o ma wodai ya ma me George na Ohemen ene wodi na woda busua ni nyina wish no happy birthday Baba Isa ne sister ene wish no happy birthday esre radin shira edemano ye papa Johnson kwabena mensa bonsu ono so da fom na onyanfinhia no eduowotwe e baako na chese eye me sister Amadu bia achimoda ai ye papa yi
Oheneni Johnson kwabena mensa bonsu na ye friend Senior Johnson unya 81 na 7th March Jonasco Event Center ewo Enkran ane Kodesh eho na wo mu eye Kaswa Malam Highway no so a ne kwasi ada ye 8th no obekọ na ase asori o Methodist Church Ghana Accra Diocese New Aplaku Circuit o say ye fra black and white near dia ye na Eugenia Bonsu wo papa ene da for me ye nyina ebekọ akogya na menu aketoa na ne papa nie tie ma oni abusu ni nyina shedding ene yakọ top up the oil dwumadie kese a Bishop Aferieboa Techiman nyamete ase afia dwumadie a omoye wo nyamete ase asori na we die no beba so 23rd February na is na rampa da bay 23rd da bay 23rd 23rd to 27th tije segusu ukoso amu starting ra tije gusu ukoso den or say let not oil be lacking on your head and today stepping into the higher level. Now omu ye ni nyina onyamete ase aso dem e wo Fantinu town eye Techimai Bishop Aferieboa enyasem keto akra Reverend Charles Dakra Oba Reverend Paul Usuasa enso eba ena fei ajomtofo ne de ene bebre ene gina mu Nhyiraba Kobi Abeta Davis Osofmame Ladandehu Kofi Antwi Fred Ochre ena Salem Praise ti ye nyina ebeko nyamete ase efiri ene ekoya akopem 27th na yakwa akodi dwumadi enso ahye Osofo Nash enso frakra nso eba Erade Nhyira ho na ram ponse na me ho ayefe matade fe free Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. And I know Sister Free Kwan so buy and wabe matade fe. Oh, one near ma. Esi form say kind. F pa ju patade casual way be executive be. Edi akobe be ye can for Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. Nkorade nyina aka ho. O wa hojo Atinga Junction. Ye ne China mo no ne die no hwe na ba konso ahensan. Friend was 0245 749 bra yentie kase etu se waboka say oh that time ne de man se sene sema boka san se mekas me wale oba ni nti no yani open papa me ye se ne be yanka asem to be twanti ka be man in fa 30,000 mra 300 million emra family on fire day on family na de on fam patami na do no se akra no pen oh so oba ne de na kwa akoma no ga ne de akra ne ko ode ne ko da be ode ne ko e ma boy ni twitwa pictures oba woni be mate ana mini mu ho hwe ntina ni o mu nkomo ni nti ye frɛ be ma no ogi tum ana on so kyerɛ ne ba o se ba ne ba ogi tum sei o se ba ne ba na de ma ne ba ne se ono no wo kepu a o ba school kumase na ne bra pani wo kumase ase oba na ne bra ne te no onu nu aketoa ene o man fa nyinsa na amre ne bi mu no eko sa akra na nya mfie du no oba ne dena ba se oba ne nie ento de na wonim se ye de nyinsa no komo obi nipa foforo bi ma ne hwe akra no ge ye wicked eti boy ne de akra no oba na be ma o ye be ma se se akra ka se be o be ma no ho efri 2024 ase ni si ye a na se bra boy ne de onye eboni bia onim se wone wo ba benya onye eboni bia de nem o yire na adi bone wo yire na adi ubone wo yire na adi ubone ti so aka so amla 300 million me ti ase because one fa baby an command viti ase no ka so onwe no waka se wonya ma hu biem e na wo abetira be ma nti obeda hu se sanyi se no na wo ho ana ase kopim 10 years awde akola aba wani abre so onfa kra ne nkona wo de mo nwale na mo hwe mo ma wonso adwuma wo se satan na meka se satan ma ye no ho ade awie ana mene ne tie nti se na nka etuo ntwa
edi na tu otwa satana ka asem ni tu ntwa se wo se pani na nyame dia nketo amienu wo ho nje se dia na asi ne kura yes ni se be ma ni jitum se ba na ye ne dia se ba na ye dia ntu de se ya me ma hwa akura ni mfie du a ene na bia ye dia akura na bre no be pata me ntu no so be ma asai o ka so de o ma me 27,000 270 million and aso mpe o mijitum no ana o frame me say obeba obefiri kepu aba na akonya busa no boy no ade adwuma minim obeni abuchare ma betena ase na anka wasere no akwa da ase se bia asem sense anya nto ase ana ase antwe ni twan ana o send 5,000 Ghana cedis ebesi oba no wofa so ana mo de beja eye me maame askore man hema o hema so ya me maame prekope enyina abusua baako ento woni baaye no asem no orsin ke ntwa akira anka me no oba ne ntra na omo no kwa ejigina mi so ma me nya awale na omo mpesa ade no ofie ento so sika ni mu edi no ho nansa ana ode bre mu ofie ode be no yesa me mfrɛ maame owo me no me dance ni ana ohema achia me eso ka ho me dam ho ohema diska ne share me nsam na oba ne bowura dam ho ana obeto shinap no ene me ka woni msafo atotwene ye askwale onwale bi eso onwale bi askwale man hema soli freedom di na chi friend wan fi no ana okoye ana na ye se me nsam fa nsa no koma no ana mka se da bi nana asem si ensanwe ka wode aba empre 9 ja wade pa no wompew me sa de kwa na se aha jai na mintimi ni nyai ana me je nsa no wompew mpo o ba nde so mpew wa kire odon e o mu amente be ma ne nka mente abusuani bia so nka ana akra ne so amode ne ko akra ne so amode ne ko ana msusu hu kire obi a no oben oba ne kakra se ebre bi atwam obi ka se mi kire me se me mitra yi nanka me bi braji sasem fi ne ko yani ma me ba na oba ne de me ko ba bi e se obi na na ekume ana me kire nipa no ofre no ni nipa no ofre no no wone nka se wie ne nipa ne nimme to asem obeka ne se o asem sem so obeka ne oba ne de oba se wode be ma okunu ne ba se okunu adwuma sem itimi mo ho ban ma no ewo adwuma sem me ma adwuma sem ti to aka se na me se na ya me ana se me nim wo ma hu ana me so obeka kire me se me no oba bi atwempra pen ma anwa oba no na sa oba na de makogya nsu ene abosom so ma menye yi obekuma firi ho ana on se da bi me oba no ka kire me se okunu adwuma sem ti me mo ho ban ma no ene so ankoye obone be se na me so nim ho hwe enso oboa wo wachi ombe na me nim ho hwe ayo so ode me kobosom so enu akire ye se so am ntu obi anka bi enti me de na nka me pese ko ba no ka me twe no na de kro koye ne bosom no so no se oyeti ami o so ye de onko mi timfiri na se na afesu be ma no be kwa no bo wa mane wa mama ne ena bosom fo ne ka sa ansam ne kire wo na o yiri ni gina ha waje atum se no kroko ye bibisa se won de no oni ho de na mo ba na de ko se obi na ekume e asem abosom fo na ka kire wo se bi hunya ntie mfi wo yire na no so wo ye nti age se wotie se eye no kura na ase ne koyi miti na de wo kan de asa wo de asem na eto no so yesu eni ho ene ye nti bibia nso mfiri bosomfo no ho won de abi kire meti asem se sa asem be pa na wo de bai asem no ba se se de usika no aha akwa ba fa kwa mi hu ni bi 5,000 no way when the waje di dada se tu ko 2 years ni obi aso mfiri obi aso nka ho hwe se again no ne bra no nete ana again do wa sokore ho woni ni ntamote manya sei at November 24 Satan no den sane bai totini baby na mtin baby nti enkura ni sika na bi ohia no afra me o ma me de akon o ma so na ehima bufo di a me mfini san se me hu se panin de an baaye no ye ka ho na de ono na ono nya asem na o ma de o mo fa ho be o mo fa ho hwe e se panin de an baaye na ye tu ho an ma busu ani bia nsi me fie biem na ase na ka so ma nya ntu o mu bia obi ansi me fie biem no timinim de besi akiri se bia nketo ano o mo so benyini na kwa se mo fa koye di ani so oba tumi di we di wa koye di ani no watumi anya komapa e de ahwemienu no se we mu die me ma na menyi uyiri ni ebedu dabi no abrante be san ba se wo se we nu no so kora ne mane wo mu ti ese hwan ne efre no bra na oba no ne ayende ono discount scan ono oba ne efre na anye bra no ogini sika ono ne ba de endo da koma be ma na nye do disca ya koma no na akra ya koma no ne efre no oh
Me pacho doctor say omoja so ate. Wo kokete so a wo na. E grow fine. Wa sori udua so. Di grow fine ni bi. Na no nom. Na ho be ye kam. Ya enti no nom ne ye kam. Ye kam. Na de nyame ayadom o de grow fine ointment. Ye di twitwi. Wo nam dua no watumi ada. Say form. Na ho ato. Ye digital eba center for nsa no adwuma. Ye nya no. Ablante no. Your friend is simple. Ben. Hello. Yes, please. Eja Ben. Ma he. Yeah. Pacha to say. Me hoye. Me pacha your friend me Oheneni. Me ye adwuma. Me ye adwuma o Sompa TV so. Okay, me wo your friend is saying 1 week celebration as my mingina ye na me friend. Me sra wa gina ye na sam wa da ha no so. Okay. Mo de ai Ben mo de ni photo bai. Me pacha digital eba center. Eni e dia ba. Ani ti bomoden ana frɛ wɔ no 0244596532 bidi ma fo wani amawo a Dr. Time da so ogini hudie nti obetwa brato yade so obu akwa gogo he ya yemfi ani nkyere ho abowo chimienu ohwe ha no ohwe ha etu yade no ase kra brato so say ye prostrate ebedwane diabetes ni nua no makeka ni nyina bekɔ 0244774782 na ye kɔ yenim we eye cancelled yenkonkɔ gi bisesi e mesha ahonam tutuo pa ebedwane ama ho atɔ ipacho ye watonso agudwom ho a ye de na ekyire ho Ginyasi road ye kɔ ho sisi ye dividers the yenkɔ gi bi 0244683583 Kojak Farmer yenkɔ ho sisi e why procode de eyeti ade dro kapuna bowa ya proco doctor no waba na won kan kire me nua wa broche pepe lensidi ye pe bi amane no obi aba de bi aba ava bi ama set once we ja to atum ni ti minum se waba oh awada woroma na ye je amane no adaworoma aduro no ye di hu adanse amani pani abere pipe bi me pacho yaya apostle koja ya di twi yesen mane pai sei na osiansi nyina 0531069495 odi emi se champo kasa so ogina ba bi kasa na ye nya no omo fa bra ni sika male no omo tu mebu ni kwase asa emema papa nyina hia nkwase asem wasenya kukuduro sa ha de fa kala no ko na ye nwale ni ye hema eri agire so mami medase so I want to say baby awuka e ma tan bi no ye abashabone pa ni hu bi da chese wo ya we say enye abrante yi e ba ene akoda no mo di akomo obi dada ene nipa kro no aje ana say wakana no atumo ana say mo hu na mo di na bre no na mo san di na bre abrante na kola din wo we obi ko atinenta akora no so I want to say entina boni de wodi onya so akati o won se maame no won ti ase o won ti ase me ka se no na eku ebusa wa mo se ni wo fa bi din wo se ni wo fa wo maame ebusa wo nim se wo fa di boni we wo se ni wo fa bi edi ne de abra na ya brante no edi na mo de ye birth set no e ya boni pa o e mata ye nhwe yie me ka ho bi ye nhwe yie pa wo ya de tie wo nua ka wo se the law of karma no entwa mu o baby entwemu enchekura na chi abrantie se wotete waye adwuma ye hu 10 good years ashakoda na wo lady na ya wo ye ne sa ampasito so entini ento enu ntini ekoko si ye se wo mo kan asem no ema sika na no ebo aye eba mu no ne me kan se abrantie wo fa o wan fa o ekwankora wo di 50 ni ba ne kire evidence waje atum on fa sika no emre no na bibia to ntwe na advising so yes of man wo de man manager wo ba two no die ne no obosia na koye ne hu se e wa wo dia na wo hwe wo na enu be mo anya dream fine why na dia hwe wo ma na me no emma asem wo se enya plan hello Hello. Ben me pa cha ya friend me wa yi bra ben jina baby ye ni ene won kasa wate na sam na ye kan enye nkola asem Hello. Yeah. Ben
Hey. But excuse me, Katam. He's a champion of Kasa. Tinye me person me kama no esie ni se krache. Onyankopɔ kwa na ye wadom na wahye we bia nka kwa anim a nka wo hu ne ebesie. Na em se wo don so efe papa. Ah nipa nyina wo do te se wan ka wiase be ye de. Nkwasebu nyina ekira de wo tokoso. Wo de nsabra wo mpre nan mi nyina wa reject. Na last one na wo ye. Na ka hu se e ma no boni wo mu papa nso wo wate. Hwemene nam no nkasa. Boni wo mu papa nso wo mu. Onyankopɔ no ya wagye wafiri musuo woyɛ musuo wagye wafiri mu Nkwanhyia ɛyɛ nkwanhyia no so na wekwa so ne ka ɛsɛ wadwuma te brade yi wafiri mu obi bia be yɛ wate nya akoma pa ne nya adwempa na ɔba na sɛm de fa to nkyɛn kora na ya na wo se dedumre bia na obu afu da bi sane de wo yɛ awrade wo mfa nkyɛw so wo befu sɛ enkwa do wo nya wo bɔne wo te ase ɛno ntia ka sɛ wo kɔyɛ we na be mo wada wo mo te yɛsɛ wa ne asie dem mankoko ninkɔ na start ababo no for rade be page ayo yi obe hu afere da ache sa na de they say again ho kro no te so rade adwuma so family man no see me dance Sandra kitchen why I am quite my lady me da say my lady on say odo nhia odo nhia odo sa de we no me dwen ho a me ntia se obe hu se nipa papa utie bra yi nkasa na o hwa ne gestures a oye nanso oba no on se emema dodo na no mo first born dodo dia na ntanya omo dia mema omo kwa wade tia wade ase majority first born no ntanya omo dia enti no enya me nwanwa se bra yi be kwa kohia kwanhia na oba yi ema we mu na egu ye ni mu ase de bia nka no kore de bia na mama ya dane nipa bonefo tacho yentimi nkyira yensemu bra no de aduro ndi akoma na wo so onya bema ni di kan jitu mu se wa shokanim bema ni 27 na ede na aja wakoya ne 5 yi ai aje akola no wa enye akola wo 10 years 50 million na wo di beje enye obi adwempo ne kebebo mu mienu eba ntem a ye kwaso ya affidavit ni ade ohun hu dene ene ye wutua ye besesa di udi akoto akora so wanya ba ohun emema ni bi nso so no my lady me no metewa mi tie nsem we nyina medwen ho se oba ba akopɛ na ama mema mienu di ano ye nton hwio but ye di bibia no tuaka oba ba akopenti ukohia oba wonya se ya na ebeba no bra ye besere na botre de aba na nyina so nkase wo na mibuti ubudi ebefu bi kra onum so dis kanama ni mana abaga ni bedi ena me nso ebe me ya se nkura mienu egu akire no obekwa akohwe mema aw edi obekwa akohwe bi ana ne de ekura ba akobi kura no wanya bi kura enti eno die ne de eye must se okokoye die ne bebo ama na adwene mu ada ho na koma mu kan na ode ahwe ne ma na ne ma na nyini escapa na koye bra na oba ne de onka hyen fa nkonkodu de enti america sa ne se wahia be ma wonya obone ensem we ba nyinsen ba ne ade be ma bi wankobe wo wasi nchen fa no enya force ene meme dodo na ne wo a ye dwane ne ade singlet agu ye kon ne ye ko nanso wonya obi ode wo share ne yam tena ne roof ase share wo kopem se wo kwa akọwo won se mema ne bi ya no mo ka se oba a wawo de okofa na ye de obekọ ne ex we bi ne ye bibia ni ho a betimi a convince me se lady onko ne ex ho eye den ya ho an wo kro enti ne yanua ba me se ne me se champion otu ne foi e ma ne mfa nhye ne tirim se o nhia dofo obi ne kan se dofo pa mantem ebi ana ne kina na nyame aye na dom na emum ne ma ne die yesre no onyi na kuma amfa nko omo so oba ne de so ho ye behunu se ne na wie ye ne bekwa akosi my lady me dase yo Dr. Mayhem to asoma e wi abram paba. Hey, I ate pinso. Yo, I was for Prince Emmanuel Clinic and Moti in Kano. So area, but more than for any Prince Emmanuel Nebra or Beto, and they know 2 ways about it. So by a near my papa, no, your seats are horror, your juice are horror, and your white powder, and near my horror, the year Jumano, it took cancer. A kidney foie, it be stage 4 for you now, but a mum at home, or kidney problem, or more than so, beba. Say, Yakumayari, a very simple cry. Your poem, what do you know? On quite back.
say ofudo edoso a. And that's right. Inti bomode so beba oba ho beton. Unompemu ene hawo a oba ho beton. Na principal no am for frey abrochi for hospital. Reason ye kitu bi say Ghana had enka yare konfa no chanye kolebu anye uje manye ya na abrochi ne de woko. Na so abrochi for mum no ena eba Prince Emmanuel. And inti sa wotemi nka Mr. Bomode so beba. Na sene mpenifo kasa ahwenepa enkasa ne enye dede because we know what we can do and I say we yinim de yeye enti enye dede ye nsem ni na ye cool sana eti enti your number obetimi afre 055 333 9915 055 333 9915 yare how bia no oba ho beto say hepatitis ene yakacho se ni adru bebre ya ba nyankopa adom omu ato efrem moja mu kra Ghana for ni abrochefo bebre omde hepatitis aba ekro ebia ode ne ye wa obi ba no wabo wa for bra ontumi nkan wa chini ba bia ba ya pa eko enti yare de se ni din de yare de oba principal no bibia be kama say what diabetes for bebre no ma ba erade adom omu ato kra ye di bi ko edro komo bi o Amsterdam abrochimemu ne diabetes no ekoi kama ama ne doctor besim ne understand gin this how because omu say diabetes dey about so ye betran no betna kopim say ubewu but obaye no bia kama ordinary dance dey aba ye o doctor bi of France memu Dr. Sebonsu a onu so waye adwuma ahwe nkofo bebre na ote yenka yenu no Osman ono an wife bagibi ema no oyusu ya boan ma ono sese no na ni practice mu eno ana ode eye menti wop yare bia no afre 055 333 9915 obetimi so afre 0242 93 8421 ofra bejo so ye wo oltafo a ye ben okes obesi okes junction obisa se ope Dr. Mehin Hamasoya na Prince Emmanuel obia ebechero oko enkran so ye wo alaji a eben tabora eno so number obefre o akra 05 00 44 44 22 05 00 44 44 22 sana okota krade so e wa pramdo eno so number ene good screen so no aninti se utie me now yare and now ni mo bi o yare a bomodin so beba Prince Emmanuel na Prince Emmanuel no sana ye ka no yenye yusu nuane nuro ye nuro no nyina food based na de nti a eye adwuma kese ne se yare bia akwakoye se enema nipedua ni hia wamfa ama no ena ama wonya de broniferin deficiency anase niema bi enkoyi emawo enti se obomodin na odu Prince Emmanuel na wonya ye juice no bi wonya ye sis ni bi na ye white powder no niema ne de a wonsaka yare ne tse den ebeko evise ye niema na ye adwuma fa kwan bi nipedua ni nyina mu kwa adwene mu kwa akoma mu dompe mu wedie mu scheme ba bia enti yare bia eye ho adwuma ebia na ho na tinka so akoma bo peri oba bibia be kama du ba bia o se otimutumi odududu edu ba bia so ano ewoso asepese chia edu ba bia okukui ubeka se de blog agusu kukwa ya otan so hu sa enema mu bia na mpacha obra Prince Emmanuel ya so e bibia be kama sane da bia ye ka no abrochirefo eba ema yade na ko wote Ghana heya wote menka ebi kura obenkumase a ana obenkan takra de tema ye ken bo modern so beba na onsuso wabeje ye niema papa ne bi na adanse de edosu be bre oma ba Prince Emmanuel adanse omom kotodwe ka ma me ba ko ano Amsterdam o chese for 2 good years enfie mienu na ontumi nya hweye ontumi nkwa adwuma ontumi nya bibia no nompemu wi no huna mane ena ote yenka ye de nuro komano onum nuro no ono ananum ode adanse by say 3 days na nsa pepepe otumi sori ka banku na oka se doctor se obaga na onim de obeye eti abusuafo
sa o yare a bomodin bra unompem wachina che bomodin bra oba ebekọ ukotodwe usisi wachika sei ebu wote ho ewom se wakọ miahoro bebre nkoi de na ba prince man no de a ebekọ fi say last stop ebia na o susu hu se yafun yare bi da so wachina che enko oba prince man no la ebekọ yade pie friend say yare de edu prince man no la last stop because nyenro nko an de ma enema anase kwa so yare ni bae no yekọ deeper yekọ ade no root yekọ ba bi ade no fi na nyankopo adom yakọ ye ho adwuma na oho atọ enti misrawo sa wo yare bia e friend say yare a wo de china enkwa wo de bra prince mano anampo nya na yare na obi ena onim so yare a fa ye number e mano 055 333 9915 wo de number e mano obefre na obeba beda wase enti sania eteno no nipa di nura koma omu amana ne edosu be bre a omu nyina de omu dance eba omu adwonso ten ora bi no otema o se okakata so a anajo betima sori mpredu ansa na de ache onya yenuro ni bi 3 days johnson pa etwa ora opani bi good years na mami bi ba ya so e opa na juice no na papa na no dodo no kakra no so mami to juice ibi nkoma no na oto juice no ba akoma no na busuafo ense mesisi ye na enwonwa onum juice no ne ho aba no afi 80 year old man jese be mai wada no o so ho be mai na asori no frɛ mami no kse na duru akoto ye no eye den no se eye bibia no se ne anadwi be ma no a wada ache no na opaja ne ti na se ne yere ho na nom abusua eniema prince manuel onyankopon de ache no doso wo mu a omu ebu omu nsa ema obo obu nsa ema 2 days 3 days na ko obo so obu nsa obebre obetie mwa manhunu kese pa oba prince man no nyina eto betwa awo sem na problem a oba bibia be kama ye bema low sperm count in fact low sperm count de no kremu ne abusuafo nya yare o agi se oye obi a wodi enkwamwa no ebi ni woni bi kura oligo eno de na se eye low wo bi na ye low ende ya de kitu bi nti mema mo low sperm count a wo se my problem a amanfo twahye no bo modern aso beba prince man no bibia be kama se wo typhoid abusua typhoid ye yare a ekum nipa yie e wo maimu typhoid abunsusu nam yensuo nonom ni enuane ni ya huni di e wo fom ti ama typhoid nsusu edoso frɛ 055 333 9915 oba prince man bibia eto bitwa kama ya white powder ne de obi anko ni din a de bi friend magic powder e bi friend almighty bi friend say just white powder no koni pedua no mu a eye mami ba ko say ye ni pedua no police enti ya chibibia chechire yade nyina na akoto agusa na mami ba ko efre no mami bi wo america memu a ye de bi koma no na ono wo chesa ne yare no wode chine chese enti wo so ne yare no ahye adum ni adan chese edu ba bi kra wo susu said abre ni fiefo na ha no onya prince man oye nuro bi white powder ni sis ne oyo ne ne makeke ka ho no frɛ phones no bisa sa doctor one kesa oye aduro no white powder no unhye da nim de eye na enema eye no na mse hwɛ yenim de eye yenim boroso na ankre hunu ene ye dede ahwene pa enkasa sana ase no eti wo ba bi piara sa wo abrochi memu ena wo temenka ena wo diabetes yare wo akoma yare cancer aye wo prostate aye wo ana yare biara friends yare de o de ba prince Emmanuel nyankopon adom ho ebeto se ensa wa na agu wa che o ba bibia be kama enti yenyi bi enka bi yade bia friends yare de so do prince Emmanuel awurade adom ho ebeto ye number ye 055 333 9915 and cry 0500 444422 takrade 0209 942066
but modern so beba Kumasi ye wo otafo ye ben ukes or say twitwe school no ofa pankro no trotro catch meeting so be so ukes junction usi junction no super ubi sasa okọ doctor mehe na maso ye ana Prince Emmanuel obia ebechrew wo yare no achese de ne o de fabra semfie nyankopon de ma wo no enso ye dia oba oho beto o mo eso mu ba no eye wo mu a chese hu se yade a dokru na che ebi ba yete wheelchair ye mu ebi ba ye so wo bi ye bobia bongo na so wo nye wura Prince Emmanuel fie ho se ye wura ba bi a agenkwa no ewo enti misrel bo modern se ode o yarefon be ba nankes anase wankese obeba sa oba ho ebeto eno de ebetum no ato nchea ba ya nto nchea se ye wode otaye chi a ya agenkwa no a enti ya de te se die just any my custom bi wa ya ka kire obeka say is it true eyampa now so na ye enukure trodo akinye bia eni ho enti maami bi kra do so anwum mai enwum pa do so mai enti minu a wutie me enne awie e wo sompa bo modern so ochina obeba ya so emu ba bia obeba senkran yo se takra de o se temo se kumasi o oba ye be hwe kama wo amanone ena wutie ya ofre yeah ubetimi send message e wo WhatsApp 0267 55 88 82 0267 55 88 82 o send a message now describe o yare no a ye be respond na nia esese ye de bre obi a de abro na ohun atimi ato white powder no eniema eye no niema white powder ne ye no chese bro so wo mo mani yo mo ya no ma o mani na so ate wan kama omu a omu no mpem yo mo eya enuma omu no mpe na aju omu omu misisi no ma na osisie no na ate apo chese ye bibia na nya no nko anso so ene ye de ye adwuma eye eniema horo pi ne ye de ka ho ema wo na o diabetes no na akoma yare no na osisi no na unompe mu no na yade no na ekọ eninti bo modern se ochina obeba yasoeye na oba ho ebeto ye number no 055 333 9915 so mami ma akwara no ba komi enko no kwaje say tidabe na obeba and it says na ochese ne na ochese ne kura date ese emu ewa enwa nipa no ode be kono still a ebenya no ebenya no okay good all right ti be twen why okay yo and that's it yo hello me pa cho ben na wo ka say me pa cho ben e te say yo me pa cha wuni ma baba wa ye frɛ no Sandra akoda na wode ne bere 10 years ago a mo kan ho asem gi tu mu se akra wanya 10 years a ye de ne bere wo a mo kan ho asem a wo ye se no kre wo betua papa ne sika ma no e de na akosie oh shama me me tie o oh hello me pacho jina baby ye ma ye wa na wo kasa na wo kan ye nte ba akokora e wa chiri what do you mean baby wo jina he ase wo di earpiece abra yi wa na em wa ye enu tiri ye nte no hello jina no phone for friend na me de yenko ye nim why hello yes mama but me tell down wo see me say bla na wo gitu mi so obetua 27000 ama no 5000 waje akola no obi ara ne 10 years a wanya waje no da be na ade sika bebre no abrante so obegina ba bi ye ana no yakasa ne yankasa wo yes wo so ye MPB personal assistant the fine no de fa ye ho ben
He Kevin munya na mu friend ye na me de ye hu anim. MP di ono wo de ne be frame ono wasoma. Abrampa. Maledi. Me da sipi so pa. Maledi hwe edin kan meka bi a kira ban no. Sandra no. Ya wo asokore. Ene ne ma me no. Ai. Maledi hwe ema binom sebe. Se de musi di awu no. Enya awudie nyina ne se obetwitu ana sekan. Ede akum nipa ne tese wudi awu. Maledi on se abrantie yi ubusa producer wo se krofo efre a wo nim no se yenke manna. Oba adwuma kro ntimi heda kra nya adwuma saa. Bray. Asem na timi no. So twa opega no. Timi no pa na Maledi hwe. Ade ba ko ye awudie. Ade ba ko ye awudie a me suro maya ni bia na ma ni bi. Maledi wo awu nim se wo ne be ma nyem. Asa ne be ma tedem wo no da. Esa gunyin sen no so. Maledi awudie kese pa. Enei wo mo ne se ya agro nya agro. Ana etoso bi Maledi hwe. Abusua na abrantie ne yire ni firim no. Edu ba bia sebi enema bi nko ya wo se ya ka kire wo mo. Maledi abusua ni ma abrantie nua pani. Abefa mpena wo mu. So wa no se ne mpena. Na ni nua ketwa so aba abefa oba wo mu. Ni sen aba. Tie no ti no. Ama se abrantie ne ko man fa nto no so. E so de ma obi. Ana ode ama no no waje. Enu na me be ka kire ni. Ana ode ama no na waje. Woje wie yi a afi ma hunu se abrantie no e wo ba bi e wo se ye de akra no koma no. Na wo mu bisaw se abrantie bisaw edin no e ya mo pesam de ma krache no e ye di an se e ye ne wo fa bi a wagu na se ne no osi ye edin ye de ma no Maledi hwe nipa boni sem wo bi before ma abata ni bitrim onwa dwemboni a wo eye Sandra ne ma me etrim se ma me etime keka sansem ya Maledi na se oni abadaye manipa obedi nkwase asem sei edi nyisi akwase be ma so ne ware edi nyisi ase waje abusua mumu film ne de ono so abusua film esi da bi wuntime mfa de saa wa bra wo meye ho ade ana ode ankeka be ye etimu nim se wonye ne ba eti die enti na mama ne na adawo abesi sabra fer ma hunu sa akra ne papa wo ba bi Maledi sesi sem we sei sa maami no ne abrante ameka papa bia anchira abrante ne ye frɛ no mototo papa so no Maledi ben yamo no ye bekɔ amakrachi akosama abeba ne maami wo na santi mafie ye be mi akosama no hello Yes, hello mama. Ben yamo a Yes ma. Mrs. say bra na wo yire Sandra wo ne nyemo ya wo de ba no be ene ne betena ya ya hwa akola na am na nya 10 years waji akola ne se wo ba waji atum mo kama ne si se wo de be compensate no 27,000 na wo de 5,000 buy de aka no da be na ade bra ne sika be ma no oui me de asem na wo kan me de Kevin mente why ntimi tie me wontimi friend ko papa BJ wa hekula nti BJ me hwa asemuni oh edino Abrampa kasawai Maledi enti de na me kan se awura no nyese wono ofa ne ho adi wo sa asokore na wo so wo no Maledi ne ho bi wom se unnim se sebi nyi se wanyi se enya branch a wo ne ti na de man Maledi e wo se yesama na asande mafie Gano no kwa kire die ntie wodi san kwase asem ne sa nyam brasa edru ba bi e wo se Maledi nipa bi wo ho ye ma de ya bi ekonani ansa no wo su wodi nkwase asem e mani bi Maledi wo musu ban e ya wo mo de ti asase so no sebu no obi konyem na obi mom na emehwe na wase be ma de otiase no wo ka so Maledi enti se maami na wu a abeba na nkasa ti ase no e wo se sa ehokora no otimi kokko kirem de kire e ma bibia ye kama de enti a otimi de nyinsa be sha abranche yi e ma sebi Maledi me bi de me hawo nyina no no se wo free se wo nyem e de enti na de nyinsa yi e be se papa yi ama na jimfinhia duni
mfinhyia du wa hwa akra ne mfinhyia du na mala di hwe eja ben yamu a hello yes hello pacho me telephone na ma frɛ why ye te won ka wo de kasare se de na ye ka no se no da ben na bra no enhyehyɛ na mo ye ne ko fi sei Adam said ya wo kai no me din kai ma no I think 5,000 ena me ye ni say sabre na ono ne abofra no ne ma me no ena ye kai na ntiase be mu nti ye din komo say mi afo mama na enya asem ra say de na ka se ne sa na mi nti e ba mi sa na mshi o once a oye mi abe ma ne gire na ma compensation nti emu no I think only abaya ni a very terrible issue together with akolano na echire nsem no koye basa nti se de ebusuafo no echire mu no na akoba ni say akolano abranche no pese o free efi ho maame na oni no wo ho no sabre no na oba me ho so that I will take responsibility of akolano na bikano so na akoya ade a o se ono ni abaya no na abaya no ni mama na ehwe sa akolano ebusuafo no mo megine mu ka sa asem sika no ka mi tia de ma ebusua no se omonfa the first face nye de enfa man nti ebusua no no ma me a feedback later say whatever amount was left in okay no I would rather to say them din kind ma ebusua no me side the ma or ma no ebusua de be ma na omo ye di nyinsen akose ni se wono na nyinsen no ma me to asia but enkomo we no mama enkomo we no enye nkombo ono abrante nani mi di yo eye ebusuafo mi nche de ni mo mo ekoye phone so komo ba ni enu jidie ena me de still me de ma omo na nse ko ti abrante enye se papa no wana wo kana se mi because ono na ye di nsen bre wo de ba ye so oni na tena kakola makola nya 10 years onini me I so much admire your program. They be am woni ntina ma minchire mu no enti minima de say ha adwena very personal me pay odi line na eye true na ye wo kan na ye make am so what ya me phone no me dey catch the producer no okay enti e dey make no me dey catch you mu bi na em say oni friends abaya na busia no enta kakra ba omo entem e de nkomo ne koye no na e wo se michia se de be ya da brewa no ene abrantie no ene maame na nka so omo hwa akora no I wasn't only compensating abrantie no it was a conversation about some compensate wo no ma wo share akora no ene ma michia ta wo mo hwa akora no akora no na de omo pen papa omo woni se me bani mama enye ma sem ye mama mpacho me de me no problem bia o enya bia me ha me bia problem man but me na ya kwala ni na ba ko nu wo woni ho be me ni se ni plan se me ne wonya no wo hye ni se na makola nya peye ansa ni e be hu se wo na wo ba ni akola no eti abushia ba bi mama abushia na ya wo tie mama eti se dia wo ka no me ma so afi ni pa dem so na wo buta se ne nkai ne so so no ewe ana what you mama what you say what you am bushafo na oh mama dabi eti da bai na ne sa because branch now at most of the times na me ne kwadi ko mo da ben enu bia de hu hia se da bai na bra ne sa be kan sika because he show be 10 years one cheer mama tii on the so kind of star na kwa akoba ni say ase ne ma fe bukra no e dia e bro ni tika me ma fe no enya dia na me kwa so ni mo it was subsequent later ona asem the dad one ka se woni ba e di eni pa ti waji wuti so obi na ya hu adwuma ena ma ko into agreement ena wo si metua se watua bi is good dia ka no da be na wo de beba eno na akwada ni ena bushafo abushia dia so se won won ha ohini ene we ya again but
se ha adwene oh se de obisa no kita sem de let me gina se dia ka se mami e dia abosomi but mami nya bo se ene ya by 30 minutes time official nya me flow with a line me na mana me no ne ka ta e ye ko na me flow na yen discuss e nya dia ha mi bra me nya na ja me no be gina of discuss asamo ne ya kan wo ne be ma na me be ma no wo fa ma na ne e wo ba bia ye bo abra no ye dia asamo na ko tietia with the Oheneni ni so wa asamo na nti ame so me say let me say wo ka se let jack so brand here no say e dia abosumi e dam ni oh but oyo bia mitimi no edin komo TDI bra abrantie so we obi oludi nkoti se mo kodi mu komo fu shop nkodi because you okay can me tiafe since 2024 or Sunday I won free every 2024 so Sunday sika on frame bie ti komo be na woni di oh David mama David I say my spending is coming friend what's it since 2024 until nka oh no mama I know e dia na mini abema no sabi ni race I make me the chap those times even in 2025 the better David mama tie enya dia me no eji asemo because enyo ono ana me for nti ya dia ono no me no wo echi but the American so you be any come sabi on say me ma say me say dia me ka say me fresh and oil friend me or test me even 2025 or ka say me ka say so 2024 no 2025 you din come bebre ah no aya we nti na me say yeah cannot put this because what in a full show what my young would your better watch and I've been for the time and so say and what that thing na would say mommy mama me nene nkasa bra the patro so no kasa why kasa wo tie o is a jump patro yes very personal you want to my power ogun chew e find the dress so e dey here you be upon the start no me lay ni o kai o me to me catch your say o ma catch you ye ni plenty and ni dia me wo e di man no to be na me bo me mo dey na ma ni you say be sha and fana and say che woni abaya no ntem ntem ti o ba ni say ntem ya fra e ba enu mun ti e na say be ti di ni phone ni tin che o phone but ebia na mo say she ka fem no pa think about me test me what else ebia me no ni ko mo so enya bia e da me ni say de wo ke enti say kwan ya me fast wa me ma won saka sa sika ni bi already I told you na fast finance na me dey think say sika fem na me as a young person when you say I also struggle like you but myself na ya ye no say de e me no ntem me no wonchi ene we shall pon tina ati kan yo enye omunti ba cha wuti afi eye me ye me no wo say yenti ene omo tina ati kan ye ma yi ba yi e ko omo anka dimesel na wama aye bi sorry me no me ye o kan dey ni tu ni yeah e san say every so this okay every so o ta so no wa me ba de ma oba no wo fa mo de ba yi no bi an si fie ho bi ade ye me ya ni say askori man hima budi dwato asi ni so no ye me maame senka me koya abontin so ni ana no sre me ana mo de se scan be si ni so na busuani bi ansi ho bi ma anka me abontin so nke bi amedwen se maame no aka ma asema se no ana wagye sika edi esa so be maame ntia me ka ho hwe o sre maame no askori man hima ana wagye tu esa ne ba ne me abusuafo ne ba ye November 2024 mo dis kan be share ni nsem obi ansi ho bi obi anka ba bi ache ma amini bi ni aka ye tena se na ye ya afu ya wo kanu ni kwa katani in 2025 ko ma woni ni bi ye project iti na me ka se ni ni wo blai enye adi ama e kan si e ha ban ye ya de na ye dwumo se wo ka to sisen e ja be ko to training hawa enu me be ye no nine okay we go so am no ka to ni da okay enre no na ye freo mama Oheneni I can assure you when you are sema between you to am
that one you know man no I dey man na yo yate we dey born on na ya why no na dey say nje be ko ti be free ye o dey see ye da see why then is we dey akoputana kopo be tana na we na me obedi wasema no ewura yi seven ingredients afotu ye nche okora nche okora ya ni yesi wonso se hwa wotu nyina na asa o try se ate agu se de wane agu mu yesi okwa adwuma kra wontimi nya adwuma manifa block heart nku e ya mema de bidie manifa block heart nku e de asem talk show second case where the abo mo fre talk show ni ma ye na me de me so le mponko mfi malady enti de make can say abrante no onya sa adwendwena nti wontimi nya adwuma no wanhwe a ode saa na bonwa na ofiri so abahwe fom nse o dwene obayi malady hwe mese asase su nipa bebre wa ketua malady o mbegye ansa no mawu sa titru moja mu asem no si edi moja fra ye ka moja bom malady sitru ema binom no musuban te saa wo se saa de na tuotwa wo se saa de no atuotwa na de asudwie eba ese saa ne ma bi sei malady sa brantie yi se na koma enya ena ye tribe bi malady minimum a malady ka sabre nka akra no ebi kra nka wafiri wo montem se tribe bi a eye tribe bi malady minimum a ka sabre akra no bi kra anka wayama akra na firi mu nsa na mu nyina sa ahwere mu beta brantie wanwene sa wo se wo de me no metwe manso ana wo hwe brantie ni photo ni akra no photo malady difference bi anim ne ba eti wo ni pa boni ni maame no o mu ye ni pa boni fo edru ba bi malady yanse chiri ni pa bi anka do kra chire wo mu ahon abatan di boni o no mu jimi abatan epinum malady we me se abrantie ni akra no photo ni ye pe enti krachi se nyansa woni tirima ni ofre ni se nyansa pa woni tirima malady ko betu eska we dadada se wo be hefra akra no bo so me nkro nyem eni emu afi se woni pa se me nyam wa wo yiri ni na me sande be ma foforo de ko da wo de bakum malady 10 years sio 10 years abrantie se nsuo kura no toma akra no me ya amana duru se ya betua ne ka wo to na wo kamera se ana akra na namo ana akra no malady onya agimi no eduru ba bia ye ka no boko mani pa bi no onte ase a na onan ne ye frɛ no no anka nyansa se bia malady de obi an ye be keka akere no na face na sante ma oni asama no e de ne ko malady me da CP IBJ yo charismatic with the trans okay my lady me da se e wo akonya wo de amame e wo platform isu me de encha pese so free charismatic aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina na ebe metena sese ya no hu se ye nupa na e wodwa so aye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ana hindi heba Mr. ye nnoi mu nkomo emu adanse ene mu nkyekire mu ene apomuden ho nkomo ana ye de besom awie dodofo ye de ye dry frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana edikan e won nkomo twetwen yi mu na se dro we aye dro a oba ene bema etimi nom se oye oba na wo ho na na infections pa hawadwen oba bi wo ho a infection bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena eba ne sa se bi etimi ma ensansan bi a eho nya ni kakra etigu na himfi ho prekesen oba bi so wo ho a etimi egya no dwonso ya yawo ti se oye oba na ohu sa ne ma we won ho a edura medi ho adanse akamfo ede ma se beboawo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules se oye oba so na wo ho na white pa na se odepo hawadwen oba bi wo ho a eba ne sa se bi etimi ma ensuo bi egugu na pampam bi wo mu oba bi so wo ho a etimi egya no nkekaye nketenkete se oye oba na white ene wa betena na akon na unhu sesaye bi a Kodra store pharmacy shop herbal shop bi e ben uduru ho a wo se wo pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a
2 years ni omu ne nsada 10 years ni onya ne menses da sɛ woyɛ ɔbaa na wote saa na untimi emu nsa Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no abasa ɛmbɛboa wo wodi ya ne sɛ wobɛkɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wo hɔ na nnam yareɛ ɛne wɔbɛtena bɛrima bi wɔ hɔ a infections pa ɛne ne di asie infection bi te sɛ gonorrhea syphilis ɛba ne saa etimi ma ne bɛrima no nsansan bi ebegu ne bɛrima no ho ɛne ekurokuro bi ɛbɛtotɔ ne bɛrima no ho bɛrima bi so wɔ hɔ a ɛnam sɛ wɔkɔwura tokuro bɔ ne mu nti no mpɛmpii no wɔdwonso a na ɔbrɛ na ɔkyem ansa na dwonso no atima ba wobɔ sɛ ɔhɔ a na dwonso so ɛka ne ntɛntɛm bɛrima bi so wɔ hɔ a wobɔ sɛ nso fitaa bi nsuo man bi a sɛbi ɛho nya nika wobɔ sɛ ɔhɔ a na afiri ne bɛrima mu ɛba sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na nnam yareɛ no wabɛtena na ɔhɔ a na ɔbɛrima mu ɛbɔ pɛ bɛrima bi wɔ hɔ a ne bɛrima mu nyinaa etimi ɛhyehyɛ no na edwan no sɛ wote saa Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no abasa ɛmbɛboa wo kɔ drugstore pharmacy shop baabi ɛtɔn aduro biara ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ɔno nko de bia bo sɛ wodwale awie no na yɛ sɛ de biribi ɛnenam no ho no ahokeka nketenkete bi ɔdɔfo wote saa Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no ɛno ne aduro ɛbɛboa wo bacteria infections na ɛno wabɛtena wako for so many years a unhu sesaye bia no na saa aduro we ɛyɛ aduro a ɔdɔfo nubuna ahodoɔ ane yakeka bom atwetwe mu ahoɔden no eti sɛ wo hɔ na ulcer pa hawadwen obi wɔ hɔ a ondidi ya boyi aduane so tɔ ne yema na amanhunu pa na ohun ubo sɛ ne boa no nyina ɛhyehyɛ no ne mfe na chinkasɛi ɔdɔfo wote saa na ulcer hawadwen wako akon unhu sesaye bia Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no abasa ɛmbɛboa wo kɔdra store pharmacy shop ɔdɔfo bi so hɔ a ɔwɔ weak immune system na mepa kyɛsɛn ɔno nko abɔsɛ de bia ɔyɛ bibi kakra bi abɔsɛ wabere na ɔte so na ohuna mane de bia abɔsɛ ɔno nko ɛwan ketenkete de bia infections na ɛha na dwen otriti a ɛkɔ na ba ɔdɔfo wote saa adura ɛnɛ ɛbɛboa wo abustu a strengthen immune system no ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo ɔdɔfo deɛ na masi ebia na ukɔtɔ aduro no na unti bibi ase na ma no so da TV na sutu deɛ fa bibi a unti ase bia ofrɛ ya yɛbɛnya adagye akyerɛkyerɛ mu 0246 348334 0246 348334 0248 56 9335 0248 56 9335 other phone come twetwe na duru ya duru a ewo dwa so a ye frɛ no hindi heba mixture na sa duru we aye duru won so odofo ye dia ba bonten se eboa obi a malaria fever pa ha na dwen obi wo ha de bia na num aye nwonwono ontimi endidi enye kama ubon se ono nko de bia na agya ne tipaye na aposo nyina eye ne ya de bia bo se nipadua na aye hyehyehye ne honam entimi ensisi ne ho so ma no odofo otisa hindi haba mixture enu ne adura ebeboa odofo bi so ho a typhoid fever ha na dwen wa ko for so many years ohun sesaye bia odofo meedi hindi haba mixture ho adanse na akamfo na de amawo enu ne adura ebeboa odofo bi so ho a ne sugar level no de bia obecheke na ekosoro eba ne sa na dan no ayamhyehyɛ odofo hindi haba mixture kɔdra store pharmacy shop ba bia yeton aduro Ghana ha wo se wo pɛ hindi haba mixture enu ne adura ebeboa wo pressure na etete wa ada no dadwen odofo hindi haba mixture enu ne adura ebeboa dofo bi so ho a adwuma oyɛ no eden oyɛ adwuma agya ho ogina ententen eche eba ne sa na de bia na amana pom den na ɛwɔ fam odofo mi di hindi haba mixture ho adanse na de amawo enu ne adura onoma
ɛbɛboa nipadua no asiesie o yalie bi a asie ahinta wɔ nipadua no mu no ɔdefo ɛbɛyi ni nyinaa ɛde afiri hɔ eti kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn o wosi wo pɛ hindi herbal mixture ɛnu ne yɛdura onom a ɛbɛboa o yɛbɛkɔ yɛdura etwa to a yɛfrɛ no Zahara man capsules a ɛyɛ mmɛmɛduro sonko ɛnɛ sɛ woyɛ bɛrima na wopɛ mmɛmɛduro anom a ɛbɛboa wo ɛmfa nsunsuansoɔ bia ɛnkɔbrɛ wo daakye ɛyɛ natural herbs na aboa wɔ mɛma sɛm di a ɛnɛ bɛrima mehyɛw mɛnyɛ mistake ɛduro a ɛwɔ sɛ utusu ɛne Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima na nnɛ wowɔ weak erection bɛrima bi wɔ hɔ a sɛbi agorɔ ne kɔso na n'adeɛ no adwodwo ne bɛrima no adwodwo sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na weak erection ɛne wabɛtena bɛrima mesi Zahara man capsules no ɛno ne yɛdura ɛbɛboa wo bɛrima bi so wɔ hɔ a premature ejaculation mekyerɛ mu sɛn wabɔ ne ho mmɔden mpo no ɛne 1 minute 1 minute ne mpo no bɛrima ɔstruggle mpo ansa na wɔtema duru hɔ sɛ woyɛ bɛrima na wote saa ne yɛto din 1 minute bɛrima mmaa twɛtwɛw edi ho fam a bɛrima mesi Zahara man capsules no ɛno ne aduro na nom toatoa so a ɛbɛboa wɔ mɛma sɛm nim bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yale ɛha na dwen bɛrima sɛ wote saa kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn ho baabi a tun aduro Ghana ha bowura hɔ wosi wo pɛ Zahara man capsules o nom anom na anɔpa 2 anumere 2 bɛrima de nom toatoa so mmereye bi a wayɛ yɛtwetwe bɔ nsamrane sɛ 1 minute bɛrima we de ontra wan no Zahara man capsules no aduro no ɛbɛyi ni nyinaa ɛde afiri hɔ adofo message number sini so biem ebia na ohia nkyekiremu bi wo de frɛ number yi 0246 348334 0246 348334 0248 56 9335 0248 56 9335 adafo me de ma no ba wie no da bia meka me se bambo atrema eye kyɛn ayaresa bokitima mentere ho emma yare no emma onyamobɔ ansa no watu anomo apɛ currency nupa ye de badwa so a ye frɛ no Zahara mixture ɛne ne G capsules a o no maduro na wo de mixture no be yensu amene G capsules na ɛbɛboa wo abustu immune system no ɛne Zahara man capsules a ɛboa bɛma bia ɛne hindi herbal mixture ɛboa the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne wabɛtena ɔdɔfo ye nupa yi baabi atun aduro bia sɛ ye pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop me shop bɔ sɛ otu aduro no bia obɛyɛ adanse me da ase my lady Case number 2. Sarah Quaison, Kotoku, Accra. One urban kwadu, or say Isaac, Rasta, or no so Kotoku, Accra. Cause. Mammy had to say, Oba show is why Bible crab be focus your casa precaution up in the body at the end of it. Okay, sorry. Unity is power. Mammy said you ought to walk as I make ramment. But your unity is power. A dear power. Unity. Unity power. Yo, send if I to Bible this way. Naboding. Mr. the Bible is so. Say, some mammy became. You create through do. Me nitro. Unyame boame. Mammy, I said, then pacho. Last week, Friday. If you say this week, no back on Friday, no just say 2 weeks. But you, me wo na me friend me sister. Ya be kwa sorry. Nta sorry no ya say ya de ade be ko. Bia ya de abe. Nta me friend me sister. Mo de ko chamo sofo. I say ya de ya de. Mo de akwankyere. Nta me friend me sister say o ba. On fa be mra. Bimbre me. Na me sofo su na o jam nchen no nso ka say infa ma no. No onye nkasa. No on fa bimbre no nso. Na me de ma no. Ba ne kunu ya no nso ba so no bi ba no ejai. Nti sofo no enye oba no kasa no me sister kasa no. No so nka on fa ma ne kunu no nka nche no say on bla so no ba ya che.
na my sister yatin we chi say odi phone e ma ne kunu no ne kunu ne buafo nti ye ne yatin say osofo ne buafo no the carton no nti by 30 minutes na me wo private school na ofre me say me send no credit no fam fresh sofo na say ni na asi e dey say ni no dey ni say be ma no buafo aye so yes scatter be rasta rasta no na me ade we twa rasta no ye rasta ba we twa sisia yo na me de me ni eyi wo me phone so nti me ankasa me de me phone no koma sofo no say ye be friend nti me bo no ma ne ma sofo no ankasa o di ne phone e friend no ba ne senka no ofra e ko na kate be ya 3 na sa de esa me so me try eno so e kwa na kate afi de nkokra bio ebiem na sa so de a me na me ne wo ho ebedu na wo bre emu be ye din pa ye frɛ me so ohia mbogya nka me so me nkɔhwɛ sɛ metumi atwe bi ama no a ɛyɛ bɛɛ me ya akora no so odi adanse ba lucky sɛ me du hɔ no doctor nyi no sɛ ye ntwe besi mbogya nta ba sa no ɛyɛ sɛ metu anamɔ na mekɔhwɛ ade ko no a ama ma ye frɛ na ye nsanka no sɛ me kwai na me sister ne mba mu ni ate abɔnten obi abo scatter wait ha na de ho scatter na de ho ye get to me se un se bibia se dia obi atiti baby won ben ho na me sister ye ne se bibi se ba oyo nipa bi anka bia ohun se asem no bia no ordinanka se ote me nkan ko hia me kwan ba wan ye ne sa de na me ka che ne se we are my sister, we are my bojaye. Asem bi sisi a me na so na bebe besi. No correct. Ansa na esi abusuafo eso. Na sa dia me start say me friend Rasta no. Me kura me friend Isaac. Na me friend Isaac. First one Jesu, second one Isaac. No say din asem. Third one Isaac, oh me nyo kasa keke. Me na me kache no sa pie bra me nyo kasa keke free hako pie nsa ya asoma wo o free inside the buy be market chi betam so me kon na odru hu ko baby scattersi obi ati baby Bryce kemienu wansuro wo de me nsa ekoyi na free dem pie former rasta kase na me so me nyim say na akoma no abas because me nyini ye free pa no de me nyini ko na bia onye na yele anya kasa me du wa bibia mpo nkyere say omonya kasa ade ba ko ne ama nko ne se bia nka me kokon de bi me anu nto oba no ye woden ma no nto ne da oba no de omia me kon na ne yiri be so no mu ti ne yiri so no mu na opeten ne yele na obo masum na opushi mu o se me nko ba ko na ayesa me ko ayesa wujam na me ko upushi me tofom me sorry na wasen pushi me na wa atwa me na wa bo masum afi de aduana wa akofo de ba me so o hye kakra e hye de mate so o hye etu aye de wo bo e bo de obo mu woni fie wa nkasa eno de mark no bebre ya hyehye na we uko report to police station me pacho me free ho ne de manko nti me ko fie sa me ye se ai sa me na me de me ho akọ wo me se ba bi me ye nie ba bi ma ye nie wa waje atuma tam ko abusua me ko me fie mpacho me yentu asem nhye chena me wo fie ma yentu asem nhye wo chena tam so ko me so ma ho odin so hia me eti me pacho me yentu nhye wo chena ne ato aso why o mbepe ba bi amwada why tinyame adoma wo chena why dos nkomo no ba bi e twetwe koro nyenne no wo chena se. Hello, we did Dr. Gofan, chair at TFO. Gofan in the gra, I didn't say cocoa, and your great friend is Zylogis, and dear friend Fidium, a dear aim with the gross from Queen friend Gofan with the grown. I am with the gross from Quan, be a Benumbia one that's supposed to Febrio. I don't see any baby, Bishan and issue Breno, only go from a Gadrono, and then it should be in a cop. Obishan noon and sat, and then night, Bosome.
busu mi no wa bra na ko hospital enam awia eni jaso aduma wo yenti onu go fa magedro no enne sa kwantuo ni nyina atwam obi se wo ho a na ne nsa ne nan aye tititi onu go fa magedro no eko obi so na antika krebi na poso nyina ye ne ya na kuma ebo peri onu go fa magedro no ejai obi se honam yaw honam nyina ye ne ya ni sisi na poso nyina ye ne ya onu go fa magedro no enne honam yaw ni nyina eko bi se dua na dua obi e de hwe kromon onu de ontimi nda omiri koto ha ni omiri abeto ha onu go fa magedro no ani kasema wo mni se na ade achi a gisi ebe poliprum gane no asa na osore obi se aduane siwa onu de se be wo msa ontimi nedi onu go fa magedro no na mi adom enne odi sa agi ntumu obi se mpompo na ebobo no na epai na ebo no na epai onu go fa magedro no mpompo ni nyina ahwete obi de oso odware wi a gisi okopa afe no de bi ne ho onu go fa magedro no ena ho hene ni nyina eko nenne de abetom na de abetwam a ma go fa ensoto a oba bia bag wo bie mu na go fa shem eye menstrual disorders baby ho a mfie bi wo mu ni nsa onu go fa magedro no ene moja naba de afe no mu ni nsa no ni ho ni moja ni de ba woti ya menstrual pains onu go fa magedro no ya no eko de ba eyi clot na ni tuntum no onu go fa magedro no na ni ati kama obi de ba tot ene ba ochiramba obi ye ne de na otwe obi ye ne de na otwe miru onu go fa magedro no ene moja no abakama infections onu go fa magedro no infections ni na adwan de why family planning na wi a wo hwe ne moja animu a ema no onu go fa magedro no aba bedru ene gise baba ti ene go fa magedro no ene ya wodi ba da ho ama ne ba de na so ba bi eto adro bia obenya go fa magedro ni bi ato say ye pharmacy herbal shop drugstores ye yakasa so wakasa na ma eto adro no ye nua no mema no ye nyi mu bema no enye dompe ne shem ye ntini ene moja efom no go fa magedro no ne moja mfa wontiri mu yie se de be ya ofre obema na obeje wo so ba bi eto adro bia obenya adro ni bi ato the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye de hu wanwaso bia ba ye frɛ no go fine ointment ube bia ye o ye bia ti nsa waposo osisi na etwe no to ase a etwetwe nkotodwe hu number bia ye o ye bia wonu go fa magedro ni bia na the go fine ointment no asra so fa go fine ointment bi twi ube bia ye o ye bia go fine ointment and go fine magedro makes you grow fine nyame ka bia ho e be sen aba nya betoa abusua no so. Hello, midin di grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ehwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Ante saba ewo mo body ni ma nke kwana mo ba o ko se ena mi dia semasi o kanele pa no na saa na me so ya na wode me edure na agi me nkwa no Kingdom garlic bitters no benefit me benefit wan wo so ko to de abrewa esma ma abrante mi chuve unanti kakra na wabre nom Kingdom garlic bitters ene ne capsules nenya hode abre bia Kingdom garlic bitters ene ne capsules asembia yehu edeben wo hu ama wani agise senior na my wife complain one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye
Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni tie asumdie befi abrebia. Obabia o de po ha no. Edro bakupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima. Enro yi wo benya bi wo bia yeton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry and never tie mu bobna enim pintem kwase. Wo mo oni o mu digwa no, wo mo di waja ho. Ene wasere. Wo ho akuku oduru. Unnim se asma ye kano enye honhom asem na emom yen a wenum ne wo sen ho asem ne ye kan. She was say for Pepsodent charcoal etwi wo sen na yi nkanka wani na free wenum ne wo sen. Obintie mo amen pa. Ma Pepsodent charcoal ema o serie enye fe. Eyi wo sia sen kawankawa na ma wo sen ye fita. FDA agi edwade nkratwe atum. Ghana fan with the Abuzumi. A Polytank in the one idea. A Independence Day bonanza for Polytank dealer beer. What Ghana fan have a beer? Nakwaji Sumo Super Tank. Niancha over 1,000 Ghana cities for free. Polytank Sumo Super Tank no. Yandia Bobo Somianza. And to a young one mensa. Mawos young Wasuji. Moshi bebe ye enche beer.